E toe whatalo whatu ia le. Tautua mana o nanga si whonga taia fau I lana por kalamasani o le lupe whaalele. I lau fita whafonga sa mo pofea lava o se vaipanoa o le lalulangi o lo e mwhai ona e maua mai ai le tautua mana o nanga whaiwhaipea lau si whonga taia fau o te whatalo whatu. I nei vaenga o le fiafi ina ua tatonu le Julai 5. O le 5 le ua tonu ai le vai o le wati ia o le amatalia fo ile o le tatu tautua man o nanga o le nei fiafi ia i te tonunga e le o mawhaia o na tatu ese mawhaamanuianga o whaamanuianga whaiwhaipea turi loa ailo soifua man o ola ia o mafuai o na tatu au dia whaatasi le nei tu aso iuina ese taimi ese whaitauina o aso ese io e tatu matauina o le tau ma ona winga ia ai o le mela ngatasia e tatu o le ola o lo o ia te o e soifua lau le lei o le ola I nei tūlalolangi o lo mātou whapea o na ngā rurue ma tautua atu ai ia le lasi me sili atu nei lo le nā a tatu tele ni a tatu tala o le nganga whawhitai I le atua ia ona o lona turi loina o lo soifua malo ola ia malanga mea no fasili o le ola awai le mawhai ona tatu whaiutia ngā ruenga I le whai tatu ia se mea noa male mana waola le tāua le nā po whea lava e I lifa I eili tangata mana lava singa o le aso ma le aso ia le talitonunga fōre le pe ana le ai le melea ia e le mwhai tātonu whaataunuina mo onga o tangata rawaia po se ainga kalesia o di whaala potonga ia po se whainga malo foi na o tau pulenga mamate e na o whaamoemoenga mamate pe ana whapea ia au noa tātou ia maleola without life whai un tātou whaatino ina mea ua manatu iai le tangata ia ma alu iai ia sa ilinga ma tāpenanga ia ele ngata te tonu le li o whare ainga o le tangata lawa ia ai maise fo I le nei atu nuu o lo mātou ono nofo mau mawai whapena fo ia autou le nā e te whafonga mai I tātou tautua ma le unanga o le nei aso ia le talitonunga o lo whapena fo ia ona turi loa ina lo tu soifua po fia lavo le lalolangi o lo e au mawai po e tono o tātou nu o Samoa po e au mau New Zealand o Australia po fia lava ia le talitonunga o lo o turi loa launga tasia I tātou ia ele anga le lei whasoa o le atua mafuai on tātou o lia o lea temi o le aso ia maona vaenga umawhapea ia le afuanga fo I lea o le nga whaftai ta mai le nei aso e whatuma wina ai le tātou tautua I aso whaipea I aso whaisoo I aso taitasi o le vai aso ia ele mwhaia on manatu o le na ua aso to o na I le tātou atunu Samoa ia masalo whapena po New Zealand Australia o le malo tele aia ma ona territory o le afto a mātou o dia mai le afiafi o le aso whareile io aso whareile ia o le afto a mātou tu wa mai le weekend natu na ua pi o le aso ni e tapena I le aso sa o to New Zealand Australia o Samoa manisi atu no ia pi o mātou ia nei whato a mātou pa ia le weekend ia po le whai umo le vai aso le ngata o le whanau le nei nei to aso nei vai aso I whiangai ma o onga wa o tau ngā vevela na o onga I nei Amerika io e salo whato a whaisu enga po le amatanga o le o tau sanga po le masino na lua wa o lona tuanga umi o Iuni io e minga o le whato a halfway ia le system o metaua o onga I le educational level I nei Amerika so le la umatu pa I whatasi mai o le au ngā lue ia o le au wa onga ia pi o le lato weekend lea ua matu tau to ai tonu iai ia o le whaftai na I le atua
ia ua po fe lava mea sa nga iai sa ilinga le tangata ia au le lava ua pule alofa ma le anga lelei faifeipea ma le anga lelei faasoa lo tatou matai taunuu mai i lenei vaega o le tautua ma tatou faigoina ia o le faaiuina o le vaiaso ia faatele pea sa'u faatalofa atu ia pe a tatou laga o le ua paʻo mai foʻi logo o le afiafi Elelei mea uma ua ia i Yesu a fatasi mai o te filemu. So se ngalu e ngapule lo matai o te fata tu fili mai. Sasa e sisifo tonga po matu Waya sila fia pole fea itu Pule mai lo mata o te whaia pea Lo fina ngalo lo tori Moni e tutupu o mea e tingai Ole maua paulo fai mai e mawhai Mea umalava pe atu mai pea Ole mana o Yesu e moni lea Sasa e si fotonga po matu Waya sila fia pole fe itu Pule mai lo mata o te whaia pea O lo finanga lo tole. Whaftaitele le atua lo mātou tamai, i le nei fo iaso, ma le ola, whafowina, mātou maua le mālama, wa tuana i atu, anga i mai fo i au le pongisa, sa mātou whiangai me au mga ruenga masani, o le whanau leo atu ma le fo i mai ia o onga. To tele fo i o i mātou ua i lunga o la tele vavave anga i atu i maota malawa. Le nei atu nu tele i le pisi, i le ngata o taritonunga ese. O le tua le malo i le whafoina, o le ola lau tele ma le lau telenga, o le whaitau miliona o tangata. Ia ele ngata fo ia Amerika i le langi ai mai se fo i seo mātou atunu o Samoa na lua. Samoa i tutuila mamanua ma le malo tutu o tasi o taitainga. Tono o company ma ngā duenga le malo o ainga mai kālesia. Ia mai mātou malava. Ia se me sili marangang whaftai awa anale ai lau tau singa Eli ia mātou te leo taunu se taunu unga le leie o mai le nei tūla. Al mātou whaftai sili. Whaftai te lea le nei vai tau. Lo mātou o iai o tapena leo o mai o le pepe fou ma le whanauina. O le whaolatanga mo Samoa ma le larolangi atoa. Mātou whaftai e mo lea whe au tāua. Le ngata ina e ola mai ma e whanau mai te liutino tangata e ala ili tangata ia Yesu a ua e maliu foi ma ua e toi tū aisia i o mātou tū whatasi o le ola tanga mō tangata uma pāwhetai tele ia pala au lau fio le nei aso a fio maia lo ngang pa ia tautu lua le tautua ma au nanga a whainei Iei watu mea uma ia te oe ma mawai so vi inga ma vi ia i lau fio ai aua ia o mātou tangata. Ia maia le di ie wha mangalo i o mātou tangata. Ia ui mangalo mea uma i lau mafuta mai o lo mātou wola.
wa o I mātou lava o le anga masisei au lau fio o le atua whamanga e te whamangalo ma e le toe manatua whamangalo I mātou I le totopa I o e ke risoro mātou I man whaola. Amen. Ia, mai a ona tatou awere whamua. Io ua mai a ona tatou whamua mea e te tau ona whamua. Ua awere tatou whaftai man whamanu o le viinga man whanitanga o le whapolo man whasangi. Ia e tusa o le mafutaina o roso I fua mlo ola e lo tatou mataisili ia po lo tatou tua to tasi pa ia o le tua o le tua foa o le tua sili ese ia po le lava le tua inga me tatou te ta ua mawhaingoina a o le tua lava ia o le tua o le na foaina le langi ma le lalo langi ma mea including ourselves. Ia, on mera na leina le o ese tatou tua. Taimi o te tau puaina I le tatou pa ia ma le mamaru o tatou atu. Ia, e au lava ono tatou amata me si mesia. Isia, langa sili o na taua. Lona pa I mai ia te oe I taimi o le telefo taimi e ngalo ia tia upe a ola I te vesi taimi fo tia la I tae au. Ia, ioe. Ia, o le amatatelo porkala mea le mai ia la whanau whamanatu mai ia. Nisi fuafuanga le matu ainga le so le fiafi. Ia, o le so le aso whanau o le ma baby son. O le ma tama le titi o le ma youngest of 5 children. Ia, atua neilo na tors fufa, 34 years old. Ia, o na nafi le aso se fulu man fitu. Na atua ai ia le tolwiva. O lo ua fine matua. Ia, o le tamaita I le ua matai le ainga o tina o na fo itoa peni sua pango fie. Tala tua nafilana whamanatuai ia leisi, neila le whamanatuai ia le pepe o le ni ainga. Pepe to ina, tosu whato sanga ia umatua. I o Jesse ia sua. Ia ona o lea ua oso whalava mai ia tamiti ia malatu whamanatu le to ama ia tia. Ioe, reu whati ioe, whatari misi umatatu porkalami. Ia ona o latu le whaise lotum Ia, ai whapenare winga o le tatou tua male o nanga sa moe le whai o na whaangaloina. Ia, e piwhila o nei mea. O le halawa le matutu o tamiti di latu te loa. Whamanatu a so whanau a latu whanau. I o ofo ia latu a so whanau. I le whapena le watu loa
vangwa leila tu te lo le leia asia na fo me na onga mai ai o I na tapu e mai lo na tu ile fa pe o tu lo tu sa pe o la America e o fale a onga na monoti e italinga o tamitini e le fa momoina se simea ile fa pe ata tu fa momo le tu fa pe o tatu tangata mi tonu le ai yo tatu wola ma no fotali tonu tatu ele mafaina vesele alo fole tua na mafuai le soifua o oe ma te pawana simea tatu te manatua mo tatu wola ai ile anga le lei fai bea o tatu le manatua mana ia ai inu every single minute of life yo ia ele fa pe tatu manatua maola ile olanga lia tatu le pelio ai te ola ile ona masani o le so fanga maleola ai ia le mele fifia ile fifia ele fa pe tatu wo ya Yesu tatu le lole feita le ai te o ya Yesu ai fa ton folau mele ita le pila isunga ma fo fu le fa pe templo ya Yesu fa ngo fie me uma ele te tunuina le tatu pokalame o le tatu wo ya Yesu o le whainga tā fo ina me whawhita uri e whea ngai mtato. Ese tatu nunga. O isi tangata whapenala tu tatu nunga. E te oro Yesu, e te ratalataro ia Yesu, e whaingo fie me uma. O awile ai, ese fo ilalu tatu nunga. O lo ulatalata ia Yesu, o le tele fo ina o me whea ngai maleola. Tele lu I tau e whea ngai maleola. Ioi. So lo winga na tala langa telefo ya friends e fa penale tone o le la tutala no pe ama tutala no me se la fo ila to e yetu inga maftanga fo ile fa pio e kalesia ila to lotu faulaina yo e tau vala valaila ma to mana ya wo to inga mena o lo tatu nunga o lo talata ia Yesu o lo fia ngai fo ile male tele o fa fitau yo male tele o whawhitauri o leola. A o nā whawhitauri uma. E manino mai ai le Yesu. E mai me uma. Ioe. E o le winga nā le whapea mai tala. E o la uamo. Mai amo la uamo. La uamo e mai. O lona winga o lo tatu wha. Mai moe o lo tatu whalangulango. Ile ia Yesu. Ile whapea tatu tele tue o whawhitau. Alo winga na. O tatu whawhitau. Tau te ola ia Yesu. Tatu te whalangulango. Tatu o maia ia fofo whawhitau. E le whapesau Yesu. E se whawhitau ni tatu. E au mai whainga ma awala e go through ai tatu whawhitau. Ia, e tue whaatara whatuele tau tua mana o nanga lau si whonga re taia fau lau tau on masani tui la epa whawhitai li o sua. Mana tu leo uma ona utapinaina ia le tatalo amata ia ma le tatu pese ea. Ile ngalo a nei o afiafi ai a whale ainga a te mifu ia o tā whainga lotu o whawhale ia ainga uma. I don't know about nowadays. I have no idea. Po o e mese lava villages. Because I was born and grew up from the village. I'm not a town boy. Ile pia o tama o if we live no fam fe me o o the town boy o tama o ifo. Lupo ili yo le pule o ulaile se tangata. I'm not a town boy, not even close. Why I was born and raised from the village. So te manino, te malama I mea umalai, o le taimi e pese whainga lotu. E te no forma picture lo ma fau. Le maali o pese nga ainga le fiafi. Io e ale si ainga io e timi keta hai. Na whaalongo le pese oka le leo te tele. E whilisi ainga te whaalongo tuana lo matua mato ina. Sau wale la pese pa ubua po le atu inga pe pa ua fea pese. Pena,
Pino whamatala bomua, o le matu ainga, o lo whaasanga I te sami, o lo tūtaua vale, e lo tu pope si ainga, I o maasani ala o taninga, e pe pese atu le matu rotu, pese na lo suatune, e te whaalonga tu I le sipito le tūnga vale lo matu ainga, tāpsi e mato, pe pauana le vanga, I le taimi la lea, I le taimi o le fiafi, unforgettable moment of our lives. Pea whapea tutusa ta ua na taola mai tuainu. Wa te le loa le town area. Ia pe ta, ia aise longa waso ia le taimila le nei, ia te tatonua uie leo toe ua palu whaasa pasui le life o leo la. Ia, o te te whatalawhat, sa mole atu pele, ia po whelava, ia o le lalolangi nei o lo e maua ma e mafuta mai ai le matu o nanga o le nei aso. Ia e whatalo whatu ia le siufonga o le taia fou lana pokalame o le lupe whalele. Ia pe e masani foi na o tala talatu ia le winga ua sui ai le ngoa o tatu pokalame I le lupe whalele. Ia pio mena whaiamu utango e te tau tāpatapa I tua I taimi o le amata mainga o le ola ia e afua I naru whaungaina o le ngolea o le lupe whalele. O le taimi ta pena ina o lo soifua ma lo wola e o tō matua, e o tō tua e o tatu ainga, extended families, ta sile nā mea e tā ue lo wolanga, tuputupu ai. E le o usi tangata na o wola mai le mo le mio le nuclear family, just mom and dad and siblings. No, o te le yola mai le tua inga lifestyle na. I grew up from the extended family. Lea fale, o le si foi fale, from salope lima foi fale. Tolu fa lima foi fale, o le ainga poto e mafua winga la tala lea. E o le tuala iuta ma le tuala itai ai tasi le o ngā umu e tasi le mesau ma le tonu o le ainga atoa tasi le tangata e na te whaia tau pulenga o ainga atoa nei tasi le o ngā umu tasi le umu e whai ai ai to a tele tangata tele tamaiti that was fear. To a lima matua tausi at my time. To lima. O le lo matua, o nai lo matua I le te, o le lo matua mo mua no iai, tasi le nā mea I sio tama, o le to ina tama lo tina. Sa whai masao le matua ainga, I lona fu I vaitaini. O lo matua o le matua ainga. O ainga atu te tonu o sapari. Ao ola ina matua, fole leo, na noforo la I to ina au mai I luma, I le me tau o le pae tutu, o ina so ora ta o olai. O le lo matua mo mua la no u loa te mina, o le lo matua o le matu, tasisi na matua tausi o le matu ainga. Si lo matua ingo ia whaangalu. O whaangalu, lo matua o Manchester, o lo matua ingo ia Talavale, lo to ine no se yuli fele pele, ia ma o matua to ina o li o matua miti, ia ma si utina ingo ia tau ia ino ia tofia, ta si lua tolu fa ono, fa lima fitu, ia matua tau si ilo utangi, lo ulea tangi, Ele o to ia nei tangata ua marili uma, marili uma, pino whai atu Samuel au tu whafonga. So o se sa pali au lo whafonga mai lau tala le whai atu. E iai mo neo loa fou na ue tutonu le matonu. Ai mai lo le titia te io onu tu ua le matonu ma ainga ma o amataloana whaalele mai au whafone. O matupau ale o le loa le winga le loa le mea fo le nofuanga e uma na li to fanga le i tutonu o matua o le ainga o tangata
ioe le tonu o le ainga na lātou afuafua maia ia lo mātou ainga. Te reo se lātou tolu pusa o i lātou na toe o iwi na li tō whanga atu o na tuu le tonu o le loa lea. O mātou ngā luenga ia sa whai I nao na po without gloves, no hand gloves. Ioe. Ewai, le ai au le leo lima. Au lima ia. Whata le ito ina I o le ainga. Ioe. Twice a month, once a month, a o le titia. Ioe. Toru mātou matui ina lea lo tama. Tama o lo tina. Ioe. A matunga luenga lea fui lai tau fuafuamu tau fui tanoa tu le sako si matu ainga po le hatu langa uo iai le tulanga o le loa leo le matu ainga. Wa sapa pari I atoa maia ia e uli e tau I tua I sata ele paua leo o le ainga sa iai le loa. Ioe. Pita I nau whanotu na ua iai nei ainga to lua na ua iai. Ai e lem whaina ngalo ia tia uli na vaite. These are the hands. Ioe. Na whata elea tua ai o le matu ai. Ele na wa. Ioe iei mana isi na ios stiplings na matu wola whata siae. Ia mane matu tuina. Lote I lima ivi. Ivi. Bones. Ioe. Fata ele fufulu vai den fasuau ia ivi tingi po'o to rearrange le lei tu to tonu le ting pusa le na fau tu wai la to tonu na to in at a time. I don't know about now po le atu langa o iai. Ioe. Pato vanga ia sa mua le fai o na whangarina aisia vaenga o le lupe whaalile. O le tape nanga o e ma. We went through a lot. From our young ages, ele I whaingofie. Na mata tātou e o tātou tua a. Whaatilo tātou ioe na whaataitai a tātou le whaingo lefe au ma lefe au. Ioe. O te mea le tae au e tau le fiafi. Sasi o te ngia. Sasi. Pi o te mi o tala I titi. Pi sa whaiama fua taita. Solo ai na ua umane teenager o fata fasolo ina matua o te loa ma ia ona le toe fuelo le taita aua o te ngia e o te mel tai au o te lauli o te le fiafi aisia ta penanga na me ta o le lupe faalile e pe na fisili le stangata ia tia e mo faingoa I le uia o faingoa ina ile ia no tanga le famatala ia le nga isia o le manatu o nisi fo i tātou. O le lupe whaalele ngatai le whaongaina a vele a whainga luenga. A le o whamtalatu. La o fo I recent. E ai. O lo lelea I whafo ua whai oe maskorsipi ana malo. You are. Ioe. O oe o le lupe whaalele. O lo walu e te awe ave le fua I ta alonga te ave fua I le malo. Mo le malo samo. O oe o le lupe whaalele. E te alu te su e manuia, a vero ainga e tu ua lau ele ai anu. Whaalele o e molea, o le whamoe moe. Sa ili a manuia o e malau manuia fo ilu ainga samu. E sa o pesi sele tala. So o tatou uma, o tatou o le lupe whaalele. Io e. Si ia vangana, ua e whaia ni mea mātanga, mani mea e le fia e le lalolangi. Ia o na maure o le ngoa. Alu winga na le tala. Tātou le vai tau o le kirismasi, ma le tau sanga fōku. Ia, o le nā. O le tasile mea o te manatua ai le mātou a whai le o esi savai. O le winga e te le ti e se wā. E te le malama fōi lai le mea tau o le vai nuu. So wā o le vai nuu. O le vai nuu. E le matau lia te ese lo ma muri whanu.
e tilo atu le vā mo whanua. Ma manono. E tio atu le vā manono ma apolima. Le pe soua pe langi e te o lola i le vā o apolima. Ma le tolo fo le te vai atu le sauitai tafua. O le o ngā sami la le nā. E matua a o ina soua te loa e ia o te whawhetai a uli atua. Ele iai se whaalave e pole ale soua o le langa o i le alava o i oso mai iai va te tele va la o loa o le vā o apolima. Sa vai o ina e kolosi me te leo meri te tele ma tele e o mai le tulangi. O isi tulangi pi esele la tu alava o le tulangi lava lea pi anga i mai anga i pia i va a mai New Zealand ma pi ui mela i le mato va o apolima ma i savai o le vai panoa la na e te le loa fa matala so le mea ia e fa fetai nei aso o te fa fetai o nei aso ua le leiva o aso o lo vai tau o teimi o va lau papa o va a foi e ta ele vai tutong e sau ale sami oso tutong goso ele sipito pe a o ina matua e te va ai iai o le va ale lalo va ale lo lima lea ai fa fua mai lunga i ora ngalu e te va ai i lunga le ngalu ia o le ai tia la sa faina so lo tamata fefe lo ta otolota moe e kake moe ina ia aua lava ni o tava ia wata va ina ngalu fa masinei tama i petilu o le ngau mata o nei va ala papa talo fai sole anyway ia o tate fea wa ia lai na va ala papa o tua va ala papa ia na tango le te tango e compare ma e toe va ai to asa mo ile ta uon ta upule o te tala no so oi o le atinai development langa o teita ile mele not really ita but te whanonoa le toinga tangata vule le maanga whangafa le mafofau e sau whatusa taimi o le whinga malo ma le whinga malo e te whatusa ina lo whapea a taimi whapea a mea o le whinga malo le na ma o le whinga malo le na ma nei lo la ia le o era le stangata e whaale le tele le meo le ola o oina mele le ngau tu leia pea le mata upu le mea tau o le atinai au tala noa lai lo vai taimi i lo le titi te whaasoro e na utala fo. Le lau te watua mea i e whaamatala i le mea tau o le atinai. O tau ia na o le tumua, tau te le loa le mea tau o le soua. Tau te le loa le mea tau o le whea ngai ma le sami ma ngalu sou o le vasa. Tau te le loa. A whapena e whanau aia ma umiro wola e te yo i sawai. And then you have no idea what is all those big waves. What do they mean by big waves? Wa me ta o ngalu whaafua. E te le manino, e te le malamalama. Malamalama ila, aisea, ti e whaafia le so walea. Wa i whaafia a wadi tangata mai vasa e whapena ramon. Luvinga la utala. I should be thankful. That I use those pela o papa pea. Ora vai left. To tele matona malangai. Fata wina back and forth. Savai sale lolonga man fanua sale longa back and forth. I lo te mi pau ale va antau fa le tonu lo fa no te mina ale va ta o le tau mafai o le petilu
o se upu fo le o se mangoto ai o se vaa mafeoti in tangata se totele. Ele ia se tūlanga whapena. No te tala no le Samoa le mta upule o te tala no tui o me tau o le development. O te whawhetai i le atua i loo vai temi. E ui ia ina whaingatā mo mea o whanong. E fau atu wa a fo i e wa a mea pila o le pule ono. Ma le limu tau. Pe o wa ala ta avale mua na o atu i loo te mila titi. E ui ala ina ta i tolu to i tamai a sou tele le vasa. Whai tu lafto to a orwa isa wai. Ioi. Mena e aru wapi e ura tangata wai whemisori. Limu kaua li le aru ka avale a kako. Fatu se leona i va. Fai le mua ai taunu. Ale winga na nokutana. A fua lai lo utaini. Ma va ai o te whamatala tu. Ma tua atu. Ele i tau nuu mea tau wa afi. Ele i engi wa anafi. Awa mena whao ngasa mo. Le tango le fua le sau wao le vai nuu lea. Ma whai ngā malanga a Samoa ana mua. Na e malama lo le upule o te tau whai o te nanu tuai. Development. Atinae. I o tātou i loa lile. O le atina enga so se atunu. O le atina enga so se mea o le lalulangi nei. It's from the bottom up to the top. E le ese meta o se atina e. E saulunga e alu lalo. E le leng tatu manino. Langa e. O tele lopo fea mea. I pefela atu inga mea lea e o maiata ngata o le HRPP. Ma fai mai o le latu vaitaimi ora. It's very foolish. Vai ia. La le lau tau e watu me ia te oe. Le tango le e whai e lau whatatau. Pe sa o lau tala no le te tala no koe pele ai. I loo vai taimi o ta pena u esa lupe whaalele. Meen whengai ma. I oe. I tu tono le li o whale ainga o le wha tonu whalau. Whawhian whai au. I oe. O le malanga mai polu mai sa i sa polu o te whai atu. O lo aso mua my first time ever I left the land of Savai o te Savai polu. O tau ne nefu te loa. Mea mua na tau i ela wa ai. Ma tau lia o ta avale fo ia le malo ia so ia. E lanu sa sama. Yellow in color. O te saula mai Savai, in my mind, I was expecting a different kind of cars, different colors. Ioi. E lata mai lewa ai e afe mai tu tonu, la afe mai tu tonu il moli o le amba. Il moli whanu. O tau wawal, tiro mai. Tau tonu ala u la wai. I ta vale foi lanu sa sama le malo. Then I thought to myself, oh, I'm in a big mess. O lea e sa o mawhawhawa uia o lea o sa o te alu i se isi motu e sili atu mea na uwa ia na ilo mea lai sa vai na vai mai fwele le fale whatai pasese na vai te tu stui te ale te senga man fale pasese na fale apa whapea ma pou e wha tu wapena i le vai teimi le na oi ia masalo o le vai teimi o Matau di left out to sisa mo leono lua. I was born in 1961. Ono winga o vai temi na o le ua i pare mia. Mata afa. Fa solo mai ia tupua tama sese le alofi le fa. Ia o se vai tau la fa pena. O sese pare mia na. Le vai tau lea. Malo lilo. To asui ala la vai. Na ua o mai i ana saua i nā tonga niu atua mai mea. Ioe. Muri whanua tasia si fale o loa na sa sau malona ki pasi serva. Sau loa la au so pas au mai fale o loa por fale o loa ai ina se ina. Tonga vao atua mai loa mea tonga niu wale weste.
Sa ufa na usawa maluma fa pesole. Le ngi so lengo ka sau fa pe ka o mai mata dia foi ta tele ron me ta o pia ta wa polu ato o pia. Le la ta te sau o le ta te sau mano ta ma fau fau. E ka sau ka va ai ngi meu nga ese. Fa to atau sui ala wa ai. Ina o tau mai mla va lele fa lolo. Pe melo tina ia le mla va lele ai fa lolo. Tu ti o le pasi sa ta pola ni ia fa lolo u fo le fa fo. E fo lai la va ai io e. Ila va ai le ta lai o le mea male. Ele iai se development fa pe o iai. To asui ala la wa ai. To asui ina o mai le pasi. Ma o mai ia pia. O ina fa to asui e la wa ai. Ma maole te manatua maolo musi o tina. Avea u le fale o tiuru mataulia o leo te sau le lifestyle i saboi. E a ole o tiuru al matuto ina ia mato. Kama fo ie oke a fa pese lau e oke koe mane pa uro tau. Kam te mi mua lana foto a o il fale o tiuru fa o ngari kilipa. O fa longo atunga sole. Ngale ia oidele pe o ina la foto ata fa pe sa ola o pia le o ia. Sa ola o pia le o ia. Jo o vinga o mai. Later on, 5 years later, ua fa solo ina matua ma ua ngai ina sui le mafofau. Ua o fo ina sui atu le palemia, ma sui atu le palemia. Ua o fo ina va ai ua atia elea fale fou, atia elea mea fou, faia elea mea. It's all part of development. O vaenga uma o le atina ai. Ioe. Tō te fifia vitala noe le mea lea. A whai o tangata le leile mafau. Na e whaanongo o to ala ia lea. O whia tonu lea nga ia ila tala noa. Ioe. Tau te tala noa lo le mea tau o le atina e. O le wha moe le upu o le ati ina e lunga. A whaila e o whaatasile atina e ina o le landscaping, ma le tau o loa. E le aila se me tau o se ati naifo. Mana tua le mele te tana noa tua i ati ai. Ioe. E le ai se me tau o se ati ina ifo. So se atia, e tau te tala nolo le upo le ati. O le ati e wha moe ai ko step by step upwards. Ioe. So, mai lai lo le tisi temi o wala papa ia, maro sau ia pia o te tiro tasiale le afoi, le fale o e veni le femi ia, le fale o e veni na sai nai i fea, i muri whanu. Pau ana wharo loa. No wha mafafa pesoli. Ai se hei kua o ngei meari. Ai se whainga o ko ngā niu ko ngā vau a kore mea. Wha pesoli. Wo ka sau mai ngei fo isa fo i eri i whapere. Wana pai malo i mei o po o whapesole ai. E maanga ia mamao i asa fo isoke. O whi pe nena o mai sale lolonga le me a pitau tele ni whare o loa mani me whapena. Ai o mai i tasi at whare o loa. Oi. Sau ai loa na o tō ngā niu, sau ia pia, sau i mul whanua e anu. E a foi. E tau lauwa ai, na o tō ngā niu a tō nā mea. A e pa aila i le taimi nei, ma lau tau whaalongo atu i le taimi nei, o le afo ringa rau iai. Na e loa i mea leo te tala noa tuai. O lea. A ufua fo i le atu nuu leo te nofo ai. Pena fai atu le atu whalenga le sa unofo mumu ai, nei le te mumai nei i mele ui te minei. Te tanu mai Amerika e iei ni mei e fou me umai. So on development,
e le nofo le meta o le atinae. E tupu e tau te peoti foi. E toe fo i mea development toe te malist uma mea inta tu amatami. E toe whafau. Io e. Ora no winga tau te tilo e le saiko. Le fua whata milo o mea manei. O ila. E lea o ngana tatu tala noa ai papa ule mawhauwhau. Io e. E lea o ngana tatu tala noa ai ma tatu whapea a mea o le heita pipi na whaia i un ana le ai le heita pipi e le e te tau i tangata i o le heita pipi na mana tua lo la togo lae. Ia lela lo tano ato o tangata i a le whaipule ia mau te tupuranga. Le te le lopo te matua i a fontoi pea. Ia mana tua le le fontoi. E o la ele manga wha. Wana sa e pisinisi e latu ainga i talangi o le manga wha mar pasoro. Ia ona i loa. E o la. O lei lima o na matua pe whapea tangata. Whapena whai lauri el manitoa. O le lauri el manitoa. Nau la o lea pe o le generation o na fiana. O lea ua amata o na iai mea o a. Io o whai pule uman. A sila foi la le lauri i le vaenga o le development i le o te tata noa tuai. Fatua i vala i sini le taimi. O ona matua. Ma matua o ona matua. Ma lona taimi. Ma mea ia ua atia. O whai pule foi le te minei. O le whai pule siri na whaavale valea. Lona le loa o le development. I le temi tu atu. Au li whaia ni vaenga whau whai. Ioe. So se whai pulea. So se tangata loia fo mai. Te tauna malama le upulea. O le upu whao ngai aso uma. O le upu development. Ati nai. E a whai mea tusi. A le atia e tātou whaatasi ma le atu. E whai e fua. Le ala wha moe moe o le ati nai. It's not about you. It's not about me. It's not about us. But the man above. O ia. Na te whaatonu fo lau. Lovu ati nai. So o le ati nai. E ngā lau Samoa. Ele i whai e ni tangata. Ele i whai e se vaenga wha upu whai. Ele i whai a tātou te tofu sao every single person. O le asia o maa o tongi tutonu o lau li o whale ainga, o lau sao le nā mole ati nai. E le tuni whape i le whai tātou mtaitai o le atunu. Le ai. Tā ua le tatalo mai o le lauri le marito. Lea o tatalo mai ilea. Samoa. E le to e mawhai e se whainga malo o nā tia e na o i lātou le atunu. E mo o mia e le atunu le au whainga ruanga pa ia le atua. E ma o mia le atunu le Village Fono Act. Nuu mafioanga. Mana o mia le malo everybody. E a fuisia. Lui ngara nau tala. A so se fai pule amba so se tangata lango i saungi. E ala nei ona matututu atu ile. E tau tali ai le ngā ruenga le anga o lo whaia nei. O lea. Ana le ai le HRPP. Ana le ai matou. Ana le ai i pai malawhai. Ana le ai. Le winga la leo le matutu e tali le mea lea. Ina i e wha manino i tangata nei. Aua le wha vadvalea le mawhauwhau. Ele i ua not the starting point. Ele a matai o tou se Samoa. Ioi. Ele whapeo le wall ai a mata mai i le tapipi na tina le ai. Na tātou o mai umalapa mai lea. We started from the scratch. Ioi. Ai aua ni tātou o mai. Tātou whapea. Ana le ele hita pipi o hita pipi le nā mama. E ai ma o ele development tu atu isi. E whaavadvalea lo ma whauwhau. E te matua e whaavadvalea. O ele te saumalo ma whauwhaunga. Ana le ai le hita pipi. E le well developed son. Very stupid. Ioi.
ai valea le mafofonga, fa valea. He never thought, pauale me le mafofo ia, o le tau mawhai, o le tau mawhai si tia tula epa. Sa ilele. Ai ngalo ia te ia. Ele o mea, ele o Samoa a mata mai I le teimi o tula epa. E nofo mai tula epa, ua iai le malewa alele I fale olo. E nofo mai tula epa, ua iai le fale mai I mutotua. A le ala le wha moe ola. Continue, wha awau. Le ala le wha awau, le wha awau tula epa, le fale mai mutotua. Le ala mele o tupu nei. Le whai mai mori mawina, le whai aso nei. Vai to ai mai whata otoria e pa mai lunga le ceiling. Collapse le ceiling o le whare mai mtotua. Mo le whainga malo la le temi nei. If I were you, na ua fionga I le di pare mia. If you see that problem, just fix it. Fix it. Just fix it. Aua ni o tātou tu matusi le lima whape o le teimi le waina whaia le melea. Tātou wa aira o whale tonu. Ai le lengo tue wha te pa o le upule o te tala noto o le development. Iwa e. Na tu lima mai e le isi whainga malo. I le isi whainga malo. O mai lor whainga malo lea. Tam whai ia wabe na whe I lafi le me tau landscaping tono le tātou atunu. O whea tua atu o le whea lafi lea. A lupa ule ceiling o le whale mai na whai le fia. Ioi. A o isi whale mai ta lai na whai tua atu. Isi pale mie tua atu o tofi lau. Le atu ranga lai ai. Still stand. Le atu mau. A o atu nei le suinga fou. Tama whai whago. Tama whai ia whea I lafi I le waai. Ro le whai. E se vai ele tai matua le whale mai. Alo collapse upa mai le ceiling. Ala waai e fo mai. Le waai e mai. This week. E no la te watuna sa watu susinga. O tau rola o tau. O tau sila la le mele te tamu whai wha manino atu. Tau te tala noa lo le development. Ele ai se alofanga tātou te o mai ei ma whapea mai a mea o le vai o aina whai ale mele. O aina whai ale mele. Le ala alana me vesi whapea le atunu. O le malo lo le ri le tu le metimini. O lona manatu. O ia na amata mai mea umasama. O ile o mea. O mailo malatu o le ala tu te. A whapea o tō whalongono mai. Whalongono le mai. O le development o Samoa, ili amata mai I. It started from day one. Le temi o ai lava I la tōna mua I no foia Samoa. A mata mai ai nā. Si oa ina o atu tonga mapulea Samoa in 300 years, century 300 years. Whaasoro mai tonga, a nga ia tala lelei. Tutu fale sa fai fale aonga fai la ngana tusi. O te pa ima il mele langa lua po kala me te no ina no toe mai langa tasi le mta pu na fa ma mafa il parlemene. Fa fonga mai foi la tutu parlemene. Olea le tafa tolu anga nuu fa kirsiano matula fono. Anga nuu, kirsiano, tulafono. Tato tilo I me umai. O le are fa moe murta fatolu lea. Tui tia pei o la vai ta fatolu, o le vai o le malo Samoa. Ka peneta pa le mene fa msinonga. E ngā lue fa atasi ai le fea ia. Tui tia fa pena I le tolu lea. Fakirsiano, anga nuu, matulafono. O aina amata mai Samoa. O whea na amata mai le development o Samoa.
Afa pe o ese tangata o ina lele. Na tu mele I o lo fina. Ile mele o tano tuai. Afa pe o ese PhD. Ben na tata no le lang lela la amata tano I meo le nature so ifanga. Yo e. O fena amata misamo na amata le tulafon. No. Na amata fa kirsiano. No. O le amen amata. O le anga nuu matfasamo. Mai ele amatanga o Samoa ele yeni fale ele yeni oe. Na tilo le tau o le meta ole. Le wing o tofa fa mai tia I lato na tia ele atu. A wa tupu nei le pisa ma le vesi o Samoa le temine. O I lato e lango ina le hita pipi matu I le epa. O lato mai fa pe o mato ana le ai le hita pipi e le fa pe nei Samoa. Stupid. Foolish. Yo. Au ile mafuai. Na la tono no forola ia mafati e mafufongo le ta pipi matuile pa. Ma fefete rota na tane fa pe o saola. O matona fai mea. Le ai ma se mafufola. O matona mai fai ia le tauranga ia pia. O matona mai fai le landscaping o pia le town. O mato. Le ai. Tau te o me tau te whiola mai ua ta oto le taulanga o pia. Io e. Tau te mai ua le wati. E sautu lepa ua le wati. Io e. O le almena fai. O I la tau na whawhawina sa mo mai le amatanga. Na la tau tu lima I lisi pale mia ma lisi whainga malo. O matu na whainga malo tu lima ma slowly develop mai sa moa. Si o mele te mile. E tau te malama rola I mele tau whetore tatu pokalame. Tu uron melea, o le tau o mai, pai mai, o le hita pipi na le lei e samo. O le hita pipi na whaile, mai le o anto o langi pese pai mai o le hita pipi na whaile, me nei lomo me o tangata wālea. Le eni whai aiola. Io e. Leanga foi pena mea ka o le selfishness. Tatu te ngā lue loa e a foi mai le iai le nganga o le tua I le atina e ina o sama. Tatu te ngā lue fua. Al mele tu lai mai tamo sole. Le lala tatu o mai nei tatu tau whai e whaamatala o tatu tangata. Whaamatala le iko o le tangata. Whaamatala mea na whai. Io e. E wane ngalo. Na tofu sao uma lava. Every individual. Na tofu sao uma. Ilea tina e o Samoa. O lo whai o whi au o tu ainga. Develop lo tu ainga. O lo sao na development o Samoa ato. Langa isia. A le world develop lo ainga tu tono le nu. Te tona fatula ese manu. E sao pese. Io e. O le tau mawhai o a inga te tasi o le nu. Ina ia lava sia whatonunga le fioanga ato. I le atina e ina o nuu ma fioanga. Ui ala na lau tala e tofu sao uma tangata o Samoa. I le atina e ina o Samoa. Io e whai level. Uma le level. Se o ina whai e tau te tutofi whai matai o le atunu. Samoa le atunu. Tatu o ese mamafofonga ia lango I le vesi le atunu. O le sau o tui le epa. O mai mana followers tau langi mea na lato whaia. Ioi. Lai mele whaftai ei, e o atu ua umana tu mai e tofilau, no whainga tofilau ia lato. E al watu tofilau ua umana whai wa ai kolonia le telo mea. E al watu wa ai kolonia ua umana whai e tupua whai isi mea. E al watu tupua umana whai tamasese nisi mea. E al watu tamasese umana whai e mta afa nisi mea. Lai mele ma fofo lai whapena. Ala to me tono ata un me selfishness manatu papito. Io. Na lo ta ino ane me so. Langa o le e va o ai tangata o le atu. Ono to inga mafofonga ia. E papa u mafofonga. Io.
tatau na whaafetai, ua matu o mai le HRPP, ioe, ua umatu le taimi puna pe o ia le HRPP, le ala u whaafeto ai fast. Ioe. A whena te whai atu au fo ia o le HRPP. No, tatu amata the majority of us, we studied from the HRPP. Au I tonu le pongai o mea, ia o isi laula lango ia pepese mai nei mawhai mai, pepese mai ko aku whanganga ngui ngafi. Uke le longi pau, ale uko mai hito pepese mai le ama, ko ke le malama, pen whawhawhena amata mai le mea le HRPP. Ia o whai ari mongi laula lango lele. Mo ia lau tala le whai atu. O te lango le HRPP. Ele lo para kurang lagi. Ioe. Ai ape pese mai ni tangata ni. Ia lo whai atu whale aonga. O tilo mavava ai ile upu wha Samoa o le ati ina ae. Leo wha pupu dengan ngana tautala o le ati nae. Ati nae saule upu wati ina ae. Tatu te wha Samoa ina ile upu develop or development. Vai se mana ia. A ola in tatu malama I mea ia. Na ve se lole na whapito. Na mai lole le whee au tau ia mai so wā. Ana e malama ile upu develop. Ele wha matanga ina o tau. Aisia. Tute valea, tute le malama ile winga o le upu development. Atina e. Once tute malama ile winga o le upu, tau lolola ia le it's not about us. It's not us only. Tofu sao tangata e o ai tangata o tofa wha mai tia. E sa ola pe se tala le whai atu. E sa o pe se tala le whai atu. Ioe. Au mai ele anga nuu Samoa mai ana mua lapa. Pai tua tasi mai ele anga nuu. Pai tua tasi mai ele anga nuu. O ana pulenga whale nuu, o anga nuu, o anga le nuu, o anga whanua, lea vaenga tofu. Ioe, lea pito nuu mana amionga. Se ia oa ina. Na sa ili malo tupu le atu nuu. Matau watu le tala le lei Samoa. Ioe. O le tala le lei lea. Lea o tatu whaingoina o le whakirisiano. Nga pauale o le tuainga mea o le Samoa. E lea ia sisi mea o i Samoa luangia le whakirisiano. E mo i o tele tuainga mawhauwhaunga. E tasia Samoa na whakirisiano. O le pipi ia tu o le whakirisiano. Ma le tala le lei i Samoa. Na maua e lo se mapusanga o le anganu. Whafonga le lei. Whafonga le lei mai. Whato a maua e lo ina se mapusanga o le anganu. Tau no o tulo martala le lei. Va alua le tala le lei. Ma le anganu. Tele mau kisusinga ia sau teminei. I le anganu ma le tala le lei. Le foi la ua mai to inga fiti au poto fou teminei. Le tau mai vitu siringia melea. E a le anganu. Martala lei. Ale mo fa martala to ya auto. Mai le urua iaso le Samoa, meta o le Samoa. O sianga no, o siananga. O ana tu o la na mionga. Na a mata maia Samoa, mai le ai o se mea. Awana mea, o le nganu. Fato a maua se mapusanga o le anu, ile tasi valu toru o ua tau nu le tala le lei. Na va alua lole i o mea i elu.
tilo atu le tala lele anga nu io ia ni mea le wa va ia tu te tau ona filter tau na fa lele o le va lua la le na sau lo ma tasi valu to o mai le temi le nei te le mea o le anga nu o suia a o le pa i mai fo i o le tala lele e pa i mai le tala lele e tasi ale to inga ngana na au mai ai e le anga nu sa mo mai na moa tasi atu inga ngana o lea it's only a spoken language na o le ngana tautala na o ngana tautala o na pa i mai lola i le o le tala lele aver tala lele fau ele pa pensar ro tala le va vena faile meta o pita tau a e o ufa ngala monu pisati pasalo another 25 years fausia launga ngana tusi vai na te le o va lua do amatan sau fa tasilanga nu mane tala le o lona winga tau te va ai o sa mo la vai e Esalen Foundation e ese lona fa vai ia e pa i mai le tala lele o palu fa sa pasui nisi vaenga o le tatou anga nu lea ua o matemi nei ua le utoe whangaina o le sao le nao tala lele i le anga nu va lua lea te i oa ina develop farisa o falea onga o mea uma e taunu watu le tula fono i Samoa po le democracy ua fia ua iai tatu male vale e taunu watu mea uma nei ua iai tatu whanmai ua iai pulenga matai ma fono matai ua fai tula fono whaale nu ula vaia ai li taunu watu tula fono wha democracy o matau mai la le tala le tau whai tuai. Ta ua na o le ta whatoru le o te whaasoa tuai. O le ta whatoru o lea. O le anga nuu. O le tala le lei. Ma tula fono. E taunu watu la tula fono. Isamo. Ua iai le me tau o le written language. Because ana le ai le tala le lei na fisoswani i le anga nuu e mau ai le me tau o le written language e le mwhai na whaatino ina tula fono. Aisia, le anga ele o se tula fono tu talinga, constitution. O maua mai pele ai. E taunu watu i mea ia, ua amata o na ua pepese o ngā whaiwhi au. Pepesi tamai tire a e i o ufangala ua iei whaaloma man meta o whaalapi. Ua iei meta o whaitau o osore oti koma i lungo le au pā semikolona. Ioe. Taunu atu i le democracy whata oto na ale lua, na olea nganu, ma le tala le lei. Fau wharisa, fau whale aonga, pe wharisa moa po le alafa tu inga ua amata mea. Development. O tau tiro la o tau i e vavao nei le mele whai mei a mea na le lesa i tapipi e ama mai tapipi. Ioe. E ala la na matou tele atu. Nanga se tau tu tata i lalo si amio si whai mei ana le matou ea, ana le tapipi, ana le tula e pai ama. Lea o fo i ai tua from day one. Se tau wha manino si mea sia. No tana no momo e fo, tana no so oi. Ale lava ele sink in. I mafau mi ka ngaka pea. Pole me e la oi loa e whakanga wha vale asa. Ioe. Aua tu te teo mai tu whinau wha pea ana le ai o mātua ama. Au tu te oto e whatu pese mena i roi tama pese wha vale e whatu pese lea. Wha oso tu ai la tu e alu whatu se pese mea i marua. I whalongono le mai lau o whatu tala tu ele history. Ma le mea ta o le atinai. Not only Samoa. Atu no uma o le lalolangi.
o te o mai nei Amerika. Ele e se meta o se cell phone. Ele umi ano ni sal po le lua tolu tau sanga. E fatoa to a tam fai ona advertisement meta o le picture. E picture ko e tangata na le su e ke fongi tangata. Picture le me fulle e te ia no fa longo wa ene ma fa pe fa tu I lo prima na le picture. A le la se telefone fulle. Tango le tangata picture tu e su e po filme di ma tu la numele e return el call. Wata tonu la met or development lo tfet. America. Ola tunu tele. Ola tunu tele ai li mau se meta o cell phone back in the day. Fa felanta tu chamor ma America ola tunu yo o tele o mea ale fatu a advertisement yel media. Fatu a o ma yel development. Ai silafia. E pia o le manatu le kalesia le o le sisi. God is still speaking. All of feta lai pea le atua. Whapena uma le mea le development. The development of the world is going on and on and on. E feo ke kuale si whanga whapeo I le ufa yere atu ngā whale fō. For another 100 years, demolished uma mea at the fo I mea development. It's a cycle. Whapena whai Samoa. There would be time in the future. Maybe another 100 years. O fale uma le town area pia. O demolish uma. Wa ese. Wa tuai wa expire ia lona me tau maintenance. Nana me fai. It's a wale swinga. Ta lepe ilalo le fale. Fale fo. Vaenga uma o le atinai. O lona winga. O tau ia tu te manatu whape a me o a mea mena whai e chapipi. E ele te milesi 10, 15, 30, 40, 50, 100 years. Le ai mani whale ia tu te le whape na whai le chapipi. Ioe. O suinga nā o le soifua ma leola. Ia au aini o tau o mai ese, that's very shallow minded. So se tangata te toi whaalongo e pule a mea o mātou, a mea o tui la epa ma le japipi na whaia le ama le ama le. Papa. Very shallow. Io e vai le soifua whetunai. Na le anga ilo le tam wheti velo. Ana o tau sa ili le lanu o tangata. O sa ili le lanu o tangata, sa ili le ale lanu. I mea ia. Ai lei whapena no mai tangata ele i o mai se whainga malo mani lato tupe. O le malo e mo o mia. O le malo e iai le whaauta tatau. La tutea. La tute pulea ai le tamao a inga o le aturu. E le o se tu ngā malo e mai e whatala le mata alum tam whai su e neo lato lanu. E le se su e ngā lanu si atatomenti. Ioi. E leo se su e ngā lanu. Ne I whaase ina i le tangata. A leo o whai atu sama. O le mafuanga leo o le se o le tūlanga le olo iai te mili nei. Leo o le se o le tūlanga le olo iai te o e te whaalongolongo I tangata o le vangai o le o followers le japipi. Po whai pule le japipi. E toi o mai loto e tala no whapea a mea o mei na whai ai. O mei na whai e lato, whe lato. Leanga e leo le mea lea lei ona mato tuat whapea. O le mea lei ona mato tuat whapea. Se tau cut down na isi lea mi o lea. Ioe. Ili whapea tau o mai o tu tele noa le atunu e leini meo I tutonu. E ko ke whaka kuka aonga ngei mea e tutonu. Ioe, ua lewa o na whai le ngā ruenga le tala le lei, anga nuu, ma le whamasinonga. E whau atu whamasinonga. E whau atu tula whonu. O su e le moni o la tala le whai atu. Tasi valu se fulu, tala le lei.
mai tua tatu te le lopu le ale taimi mai le amatanga o Samoa. Ti o mai na o tutonga. Ioi. O le taimi le nao le anganu. Malana ngangana tautala. Toa maua lava le mapusanga o le anganu. Ma le ngangana tautala ua maua lana ngangana na wha mau ai upu matala. I le tasivalu toru o tau nuu le tala le. Tasivalu se fulu. I se vai. Whatoa tau nu watu le democracy. Mau ai martu la fono. E whawhitai i le atua. E tau nu watu le demokrasi le palangi. Ua uma o na fausia launga ngana tusi. E wha mau ai upu mamatai tusi. Ma whaupunga o lau tu la fono whawai. Constitution. Wa o nei mea uma whapene. Ana tau nu watu ele eise me tau senga ngana tusi. Ili se computer se fai ai o stangata o le ateu mai mea o le Constitution. O tau sila fia la le sa o tala le utano atue. E ai ma se whaafia poto. E mwhani fai i mea. Tu la e pasai lele. Sa ufa longo la por kala mene. Na tu ua e lo fia sili le fai ni. O tau ia e lango tu ina le mau tau whaavalea ina tu ina le. That's how you are. That's what are you doing right now. Whaavalea tu ina le. Ioi, langa fui o tau lea tau te sia i lunga lan mele o tala noa tu lesone meo lea. Tala noa le me ta o lea tinai. E latu, e tu uli matu e tofilau le malo ia oe sa ilele. O te le ngā ruenga uman fai. Paua sia me fai. Sau e toi whaau o ani me sui, o ani me le tantria, to tatia. Pitai. O sua malia i lau fionga le me morsusui mea. Sui e leo se me manui ai le atunu. Au e tam fai e sui molo iko. Molea. Molo tau le leia. E sui e tuala e leanga me sui e. E sui a. Ioe. Sui e tua e le sao me sui e vai la i sui ngai wani. E lo pa ure ceiling o fan mai atu titla vea e se ma. Ceiling po le wall po le alava. Ia. E aua la leo mai o tau i le ta pipi. Na fai e ma fa po ina fai e fan mai. Al fautuanga fo i le fionga le li pale mia, ma le fai ngā malo le aso nei. Don't ask. Ma vai la ta ua tau tua le fai atu. Au fionga le li pale mia, if that ceiling fell, please don't ask. Just fix it. Just fix it. Isa ola bese. O winga nao se malo le lauri al malitoa a talia fautuanga. O a mea i o whaale tonu. Lea i loa uma e le tau whaamutalaina. I loa uma e le lalolangi. Le taimi na fausia i whaatope whanma i e le malo saina. Lo uma. O le malo ai. O aina whaia. Le artau sanga. A o le fautuanga mo le tatu malo. Don't waste your time to ask questions. A le ame whai. O lauta i ta inga. Ma le whainga malo o ye terminate. Just whaalelei. Just fix it. Eoi. Wan mo ina te mi tātou fo ia followers. Ina. Tātou lango i le malo. O a me leanga ua tuturu le fale. Eo le fale whamasino. Ua tātou te whapea meo te mioi. Pau ale me whai. O le tātou whainga malo. O tiu te mawhaiga. Whaalelei whaleiga. Eoi. O whale whainga tā na whaile maintenance. E a fua isia. E fua langa e o saina ele se atunu e loa mai le lalolangi i ale wa o saina male la to fo i ai tia e whainga. Ai te longa me tutono saina lava ia. Pato a fulian saina whai i le for a long run. A o mea tula i mai i le tia na
le lava te fai atu le tala i le mea sau ni unga lua e tonu le suau for many years. O lo ngaluenga o te whenga lunga le mea ta ure, le vaenga o le engineering department. O le sau supervisor le vaenga. O masani lana uro ni melea. A o ina tasui mo meo piping, pai tu tonu. E ele beta o le carbon steel piping, o le Inconel, stainless steel, mai si tu ngā paipa isi. A o ola na sui ia, sui su e mai se paipa whapitoa mori tu ngā suau e ranai. E le talia so se company suau nei Amerika. Nā tu te le talia ina se material from China. Moni alo tala le whai atu. E shop around ale mau tonu Amerika so e se si atu o saina, e le ala wina. E sia, e whai tetele me tau explosion. Ia wa a whai meo a wela paipa nei, e whai mo meo x-ray, uma le root pass, whai le x-ray. So o duai si pass, whai le x-ray. E tia peo le whainga o le whanma, i whainga o nei o. E sia, safety. E tau o le safety. Ia te whapena lan mele o tanu o tuele so nei. Tele nei mta upuna o te pena ia i leso, ari e li tatu malo, ia e sau lea ua ta ua e le li pare mia. Le meo le temporary suspension. Ia po le suspend o le li i o ele ngo se li. Na nai lave tinga o le press secretary o le malo. So he is suspending for 4 weeks with pay. E laki se o le tanga. O le suspend with pay. Le foi la ota ua ele. Mai, le si mea pina o le ua whasolo i na langa manatu le heita pipi. Manatu leipori nai le fionga le di pare mia. Malana leadership. I se tūlanga ese foi o na le lehi le whanongonongo. Le li o laveti ngā tui le tufunga. Na nai laveti ngā tui le tufunga. Io o ia le na le ua suspend. But o le au mai le li pare mia suspend with pay. Maua lavana pe for 4 weeks. E whaatali ai ia le whaiunga ale PSC o le olo pending. O le olo whaatali e le temile nei. Ia mori sila fia e le atu. Asawala le with, no, I think it's with pay. Or without pay. E pe umare no vatu le newsletter sau suspend with pay for 4 weeks. Io pe o le winga na o le tala le tam fai atu. O le tula i mai o le malo le o tula i me terminei. E le o toi sau fa tumutumu lima. E le o toi sau fa tumutumu lima le malo te pe o whainga malo i na umatu. I think they learn a lot. Na sawa u le whanua ina mai mana tu lau suspend with pay. O le tūlanga e leo toe whaatawhatafa le malo aisia. O le malo na ui whaatasi mai ma whai ngā malo ma le leadership. Le si mea mali e, tau tino le li o tui le epa, ilana poka lame ma le utanga. Valeli, Paulo, se le ai ni te iu tatu whi ai. O le na ufai tau le leima o le whaina whanonga tu le tala al parimia is suspended with pay. Ia te i lopo le ale o lo na te tonunga pe le whaina uso na watu e lunga se mea o tele iwa ai mo tele whai tau tele i whanonga le iai. Ia le na suspended with pay for 4 weeks. Ia moa ua ia. That's fair enough. Uma ela ia le foi le meo le olo o sau fa pe mai PSC foi
leai o lea ia ona toe whaawawala ia lea ai a whapea e te ua whaia e se pi e sim sen malo ia o lona winga a whapea o lea suspend with pay e toe back pay umala ia so lea la se senga lea se senga a lau ua suspend with pay sa wale whaiunga ure ai ia umai fo ili nga mai pe o le langona na sa mo te ele le tatu we have to be in the same page wani o tatu pe fultua i le mele langa o le ele mfanya so na matua me nunga na pokala me without research mole langa le ese mai nisi fa pe suspend without pay e ai o la suspend ai o lo mau lava lo na tongi mo le fava yaso ia ora na tasi le tangata o te masani le fu i tabele o le tangata fo i wa leva o na te malama le le na ngawenga for how many years na fai fo le fo i sa amata mai le me o le tustala i munispepa i le o on fai ngalunga le malo ia o manatu fo ia uia ele o tangata le tunu io langa tasi le tangata o le vana fatoi tatu ele o sanga tonu mai lo na tula i mai e pe e sawa ona o le I think he's a breadwinner of the household. So le lavala na sawa o ia o le paufalawa. Io au se upu le mero fa maoni le fainga o le au manangado. Ia le la. Le anga o lona fa le tonu le na upu ia le malo i le lua fisasio mea. Ia tasi le na mea le ua o mai. Le si me mana ia le ua o mai. O le ai le to ia ni me ta o ni variations ia poni me foi le te saufa ia le no fo o la bole ma fa au ia lo to fin ma che yo o ile teni oh ia okay ke tu pai se mai ia sorry au na wala ia pe tasi le mesa mo tatu te loai ele o se fainga malo e to e play around ia le malo le o i te mini nei o fainga malo e kea mo na tangata io o se fainga malo ele o to e mo o mi ai me o fainga pio pio io o se fainga malo e to ele to e la tuti ele to e a fo ile ngol mea la tuti ele to e fa awa wina me se ele o se fainga malo la tuti practicing ia meu fa le tonu matulang se le tatu ba uma ai le tatu ba ai le nga inga ile meu le i fola fa saina malaisa le o tatu ba ai le ia Samoa ia orena pa i mai foi le vanga o CEO tasi nei tangata o lo la matia nga luenga le malo tangata nei ta o pure silium tanga luenga le la o tu vai lua i io e le mafaina faile CEO ala me ale CEO e fai pole assistant nga luenga lana tangata fai e uma lor kont kalache uma once you done next io so how my lord tell me what do it either you walk out or face send in your resignation o what if I na le ala uta tu fa longo le ufa ma vai mai male tamai ta ilo yesili I think le mana mala male tamai ta ilo yesili ai o lo tatu foi lo na fai le mesa o man mesili io o le resign le
to e ruta pena interview, to e sau to ia fair enough with everybody else, with every other applicants. Ia fair mai sanga ta uma. Ai leo sa fa ia no form fa lango ile extension. Yo. Le lanta tu amatamia ile kom sino leo na umatne, le foi tele yata la foi mai boa. Ne ai uma lo siau taimi, siau tau sanga, uma. Yo. Tu reapply fa tasi uma mai sangata. Ia tutusa le treatment. Tanta uma. Yo. Ia ole na ele leia ono tatou malama i fai unga fai ale malo. Fai unga fai ale malo. Ele lei on tatou malama ia lela ua tofia le i matachala noa tu on Monday. Ma le CEO sili o le official tupe. Ia po le CEO o le Ministry of Revenue. O le tatu atnu. Ia le fionga ia fui maono vai tolo o fo ia. Le ana run fa fai pule mai i le matu tu malo le va au fonti whangaloa. Ia sa ave ia ila u whaftai ma wha malo ia la to finga ia mai fo ilo na nganga loto maulalo. Whaftai ia mo le amana ia ma to finga ia ua. To fia ia e fai ma ia foi o se pulisini ia o lem tanga dunga taua le malo tanga dunga tupe ia o le taua ia o mea ia o tatu wawai i le sau o whenga malo le sau ai ele o toe sau a whaatumutumu lima ia o lani ngalo e autou o le aso ngafua ele aisi tatu por kalamitai au o le aso ngafua o le mapokalame na o le amatara noa tuai ma le afionga ia fui maono vai tolo o fo ia o le CEO fo tupe o le tatou atunu. Ia tatou anga me fola ia le ile sa o le simta apuna talno me ia le va foi le va la passe se le ana le ta o le fionga le pale mia illa na press conference le va la passe se foi le na tam fai olo avatu de temi o minsta olo o le tala le au mai e mana ia le va ele le va paua le popo le nga le iai ona pe o tu nga va foi le te pe ia o alia te tuitia pi o i alias po electric alias foi na vatu te fa pena e lua two different ia vai ngol va te pi o va fa muta fa e se le valia ia ai ele connection o ngatu tonu nai ia mana tu la fa tele ina mata no tu tonu mai ia tatu malo o le nei tu la fiafi tal fatu ma fanua ma lo le soifua ia wa ai me fo lo fa ia tu pe la we mumu nga fo we of mumu mai cho that's good mia it's a Christmas kala ma lo fa tai ma na ia lo sei na ia la ia avat fo ile nei fa tal fatu ia le tua ma le unanga po kala masani ale lupe fa lele i lalo ole turanga ale sifonga ole tai fo ia malo fo lo manuia o te manatu la so to na ile ia te utou papir ne ia mano e fa e pa mai le to fa la o fionga lupe fa lele ia ma am tai tata no nei i tuaso ma fa lo ia malo so i fu maua tu la epa ma na ia le nei tai au sangi lasto na ia i mātou i nei o kilani ia fa talo fa tu le mamalu a tatou pa anga masani
e sunga ri whawhiangainga mō lātou whatua, ta mamtina mātutua, o lo lātou maua maile ta au nanga le nei tū la, po whia lava se vaenga o ke lope, o e whaafonga mai ai, ia mālo soi fua maua, o tātou ala whai nei tae au whanunga le lei, whaaftai mi ia le alofo le atua, ia ai alo maia, se i o tātou wā ili, nisi whea o mea o tutupu, ia ma mea fo i o le atu tupu le vai aso fou, au whaapeana tātou alo atu, i le whailonga ina o le pepe fou o le kirisimasi. Alo, whaftai. Ia, i le tue nā malilaina, i le fuite wa ai mai i o tua mat background, o le e ila tuai, ia le lau kirisimasi, e le ai manifua. So le, o whanongono atu, tele lau malanga mea matu i Amerika nei na. Mōni atu la epa. Ia, e se whai se tala. Ia, o ana nafi. Sa mato a wai, le tu whatasia o le whanau e ala sakalameta, whaipoitonga. Le alo lea po se tasi foi o tamai tai sa lalo le wawa aingo tamai a asiata mantina ia hana. O iyo o te tei, ina wa masa wali atu te tonu ma tawhia mari. O atu lo alu sa o le lau le tu se mato ingoa. O te e maute no nofo fatasi, ma lei ata wa manfui. Ia masiana paanga, ia o manatu le lei masiona fale tua. O tole afoa lea antelea, ai o lupu. Malona fale tua. Ai avanoa lano foa e lua. A sa wari sa o mai lua si tama matua lea tino le lei ia le tama. Nana sawa fatalo fa maitalo fa tupai. O au, I'm one of the biggest fan ale lupe whaalelea o lua matula epa whaftai sua i Amerika. O au o te sau mai Amerika, Victorville. Ia mato whenua iai. Victorville o San Francisco? Victorville? From, is that Bayview? Bay Area. Bay Area, that's San Francisco. So where's that? Oh yeah, ngala. Yeah, mato whenua ia le matama. Te wawatunga. Te longo fiela o Amerika with the accent o le lato ngangana. Ia, ma o lato winga fo ila le whaadia i mo meo siva i e whai. Ia na lau ai o tupele o Amerika wa o. Ia, au o whele lei mea. Ia e. Wala pe wa afale po. Ai whatau sa vali foloa se tasi o tina. Sa vali sa o mea i o luma pasi. Aleno no fo maila lau mavui. E tau whatu loa le no foli ata wa manfui o ta whatu manfui. O lo le ni lali. E mai manfui te lo whaku. She used to be a prefect o wa o ngai piasenga. And believe you me, I give them hard time. Anyway, at the end ma whelo ai malo le ni amai le tei. Whamai, oh my goodness, all this time, o te admire ina o e lunga le lua po kalame matula epa. Ai ngalo ia o oi, wa tuulo hula vale. You know, it was so good to meeting up with her because ola vanga matutua ia, she was one of the prefect wa o ngai. Ia e peo sita mai tailina. O ia lavanga ke hostinga mo meu Mrs. Mo meu pageant, so ia beauty pageant i nei Amerika. Pi o lana mtawhai oina sa ma whatalanoa tue whirunga por kalame liste. E tasa le lau le mau te nono foai. O le lau le so o i o mātou tua. O le lau e so o tua i runga. Tu sa tasi lua tau lima le lei lau americano. Au, kawhia. Ua lupi nano lea, so lea. Ai, ia mantuala, le lua whatu. O ina i lo polo i ngotula e pa malona whatua le no foa e lua ia wanoa tato lau. Wa misia, le la fesili mai la stamasia whape o pasta tā vita. Okay. Mai mau pe ana iai fo i ma lau le lua soa o whatu. Ia, whai o ta la whanga le whawhawhine talo o whai mate ai. Alo sito ina mai ava. Na tua sawa lo Te whai e fo le mato to inga de pōlea. It was such a beautiful wedding. It was such a lovely wedding.
o le manaia tapenanga o ainanga lua ese le manaia mo le tangata tapena ua masani lava ia ianga whaatupu anga whaatamani whai mea lelei whai ia mai ai e na e taunu atu I lau we had an entree. We had the entree. E leo ni tamai entrees. Big platters, king prawns, and both ends totonu o kai mo mioli le sashimi samani from salmon. Oh my God, everybody just enjoyed the night. By the time if I my le main course, le main menu, watau le fia ai tangata wa fo le nei, they had oysters, all the seafood le sa fai ai le entree o le fa moi ia mana ia foi mea tau mafa sa fai o lesi me mata ina tula epa a mai whapitoa la vai mai Melbourne le chef e whapia na ngā whainga le tau limanga o le ngā ioinga me tau mafa was so beautiful mana ia le wha moi o le whanau ana ia foi o li maua mātua ia ai whawhetai lava ia asiata masiona whautua wapi o a ua le nei o le pou au tu o le malosi o tapenanga o le whamuimui. Ia, malo, o me sirina ua e mite fo le tau to tere lau Amerika na ua. Ioi. E sa iai foi ma stoi ino to le foa ia vui. Oi, I nana watu liata ia, mana ia tō mafutanga ina. E o paua ua misi. O tangata nei o vui. O tangata nei o vui. Nana tu me lunga sau male pusa tuna sau male keke. Na sau atu o ruma. Lela te whapea ia o ia letu I aia sau e pu se maata. Nga uma whamai tato whtau I tae al barbecue. Whamana mo le fio mai a wato mea ngana whamai aruma o le whale. Whapea whaila tamale atu le epa. Le whapea o pasta tā vita na mai le tu whaanga le tamā I le whaasoa ina o le keke a leo ngāni I whaipoipo, wai lua keke a leo ngāni I whaipoipo. Na mai leo le whaasoa keke a toa lava na mai le tamā. A sau le tamā I sa whai le mato lau. Ai lau whai le tua lalo le tamai. I si vaenga le ia le a taua manfui, whapea ia manatu le leimba to le afoa. Ia maridia ia o tō fionga. A ole a te ale keke mo tu pa ile tu fine I feel bad le la no fai atu loi teine o le mukuka mole se ave ale keke I tua e vai fa mai le keke tu mai ni pua e mai lo fa tu lo sta ma lielo finangalo fa tu lo I nai tuangane ia le fa alo le na mai le sunga al fafianga inga ia le wa tatou vai tu sau mai tatou ma era me o fai fualo le na mai foi matou tu faanga facto ia o anga e fa pena fai nei ia me ai tatou vai tu sau mai ma na ia fa fianga al matou lau na fai e tau sisi mai ia siata ia matou o matou pisa o le matou o ma fai numera o maua whai numera manatu le whanguainga. Ia o na siva whaatau pō wale. Leanga le meo tangata ai o nā le motu tangata. Aua. Ai te rola o e mawhanua. Na wala au mai lea pe tā ele se furu ana pō ai wala au mai vui. Okay. Mai. Uso, vai. Vai lau I ele no tango tu ia I fo ia mawhanua. Io fatto ia le lei pavitai tele ala ia fai la na sala na sawa fai alo le ni mai le ia tu mai au tafa mai tu pai mai le ina ma oi fatu la ia ta fia fa mai fai ia ta fia lo tu ta vale ala lo fa o kai ole na la mai ta tia I mai me ia te au fa pelo ta to le te lo tu ta mia ai tolo pulo mo whaftai fo I nei tamari ia o la fo I vai alofa mai e te au. Mana ia le asol whanau tu lepa mai maua e misia lo wanoa sa wai tātou te whaatasi. Me lela ngai mātou ni whio I visa.
Ala ele saunoanga la le tamale o Tabita. I. Papeto tele la to o malanga na fa moe o mai. Ai te I fonga. Wale o mai peto lua se fulu mon tupu la to wale mfaino o mai. Ona o le tulanga foi la leo visa. Ia ngana. Kua umar lingka penga la malanga tutongi pasese fai le puking la sa ni kengi sani. La le ro fa to le ya Tabita. Fa to le o fa ya Paulava. E te le sau no foi te fatalia mai a. Ia, mana ia tala amata ta te wo ma pai le nei tele nei mata o kita te pia tara noina. Ta fela foi te masani. Yo amata mai na stam ta puina. Ia no o wala tiro mta pu o manu tara noina. Ia em faian tu tu lunga tara noi. Ya pa te le amata. Ia. Ole tapo kalame muli. Ia. Wo ese manatu ia te to tele I lato na mala aumene fai ole pisi o ngal venga o taimi pisi ne o mato ia mato li poti mamia le nei o ma fai ole pisi fo le asia ia ole pisi o tangata mala aumai ia fia maua se fa mala manga o le tulanga o le share mo le valele to tele la to le mautonu la to tele lo le meta na fai. So o lela wa yela fufuanga on pe like I said I've got an account in the UTOS o le wo tu fantasia ia ni facilita ua. Mo le mamalo le atunu le tapo kalame le solulu. O la fa umi tapo kalame la tam fai fo o te vave manaba. Ina ia vave foi na mata tapo kalame umi se taimi. E fa mama lama tu le mamalo le atunu. Mana ia? O le taimi o leo te whaatali le se whamonianga mai Samoa. I le whaongaina sao mo I lātou le mwhaina malanga I Samoa. E lātou te whaongaina le website. Ina ia join na tuaima. So I'm going to put that all together. Whawhaingo fie mo le mamalo le atunu. Ua le mawhaina tā fiofi le mamalo le atunu. They're so eager. They are so eager to come on. Whapena fo inei, to tele I o lau wala au mai ma siri mai anu o tari ale whatarisi a mai ale la ua whailo mai Samoa. O masina fo. Masina fo I o e. Te o le nālala a tūlanga, ele tūlanga, ane pe ua panic o tātou tangata. Ua panic o tātou tangata whape they don't want to miss out. But awale popole. Pe ona sao nola fionga le li pale mia. Awale popole e whaailoa mai lava le taimi. So that's when I feel okay. O se lao le leilea mo ta ua e motu sia ai taimi o le polisi masi mai tau sangfo. Ina ia fotua I mai tangata tau sangfo wala tau lole me tau na whai. Ta mai I whaalo alonga leo o le hionga le li pale mia. O te longa ai o iai sau noa ngai lea vaenga Le no ta ua na fi utili tue pa I nei. Ne mai mo o te tali tonu. Ile iai se sa mo ile mai mo ai nei whaalo alonga. O se taimi mua fo ile nei ua whai ai ni whaalo alonga te tele whapea. Ai o le tūlangan mata ina ia. Wale ngata I tonu le palemene. Wale ngata I tonu le palemene. A wala asia vaenga o ta whatolu whamasinonga. Ia ale awhai ngā luenga le fono. Le awhai ngā luenga le whamasinonga. To a tele mo toa I a apa lava le a au malosi wale. Ma fola le fionga le li palemia. Ma ona au ainga uma. Le tua tinai tua tama. Ia ma le tu malo. E sele mana ia tule e pamomo tangata tau safia amana ia and a lovable person that everybody loves him. Te mana tua fo I ma whanua. O le ata mea lea. O le ata lea o se leader. O le meta leadership.
O te loa mea mai o le o kenai singa o mea. I lalo category o le leader. O le lei, o le smooth, o le fata oto ina o le porkalame, o le lei na fata mo el porkalame, ia ma le lei o mea uma fatina. O vaenga uma na o te tai e loa te tai se o kenai sisi. E o atuala, o le atapuleta te vaaya ia i se taita ingo se malo. Mautu mea uma e toe le so ona fio so vale soro tangata. I foi te le tula epa. O le tai o loo whapea o na o loa ina i mawhauwhaunga le leim whamanianga mai le tua. It is a talent. Yes. It is a talent. Le maua umai ia tai wa umatu nei. Tanga i le saunoanga le tamawhai fe au ia whata to'o. Yeah. O le lona tolu wa i nei o lua i pale mia le motu tele i salawhai. Ai o le lona valu wa i lea no foi inga le. You know, it's le mana i o le kiliva mainga o le mau. Tanga i whala iai na watu la i le fionga lau di al mali atua. O le ulua i pale mia wona wala au lia malo tele tutuile mamanua. O le ulua i pale mia. O se ulua i whaatau tonga ua whaapea na tamatua i tapena i lona taunu unga le lei na wo o iai le tapenanga o le whaatau tonga le na whai. Le te le watatala ma le avanoa i le lautele o le atunuu. La tau te moli mawina i le whaamoe. O tele lau mea ia tula i mai. O mea e ua i tutupu i le nofoa inga a le fionga le li pāle mia. Le foi la ua whai le tūlanga le ua mai whaaloa longa a ona a inga malona i tū malo i tutono le tātou malo. O se mea matautia. Mea matautia le mo whaaloa longa tau tupu. Peo na saunoa e masani lava tangata ia i whaaloa longa tau tupu ia lato te whaia mai ai am whai ma whaamaoni mea lato te whaia. Mea e tau le leia umai lato a inga e maisilo nei tu malo. Mana ia, te sila fia foi ma whanua. So se mea le leina whai ma le lenta pena. Ele asa fili. Ele asa foi mo meo negativities e angai mai. Leo a mata ona satia le whamoe le la fionga le i lato fo i le suite tai ma le o le pipi ia ma lato pokalame fo i o lo whatanoina. Leo mata ona whai mai. O se mea mua leo se o whai i popo mai matai le wharifono, matai i mauta le malo. Ai te tau pena malama tangata nei. O le tai o le malo, e le o ngā whatia i te wharifono, na whaise fono, ma whaise me i te wharifono. O mea na whai ar whonga whitalai, na whai uta i tuana i mato. Sa whatino ina le whari ia fwoi. O lela manatu tangata nei. O i fwoi sa taun whatino ai ia le whamoe o le fionga le li pāle mia. O laila te malama le leia i ngā solonga o mea. A le uta ma whaia sa ili ase opu. E tau leanga i nai le whamoe ua matua matango fie matapena ina. Le uta tulua, le leino fo i ngā pāle mia o umatu. Le ai ma se mea whapea na tule mai. Au lea la ua pe ua mai foi. Sa ili ase mea e whaaleanga i le o. Ia mai whaaloalo le fionga li pāle. E le mawhai e le neitoe ino tula epa, o na whaapea ifu, amu ia foila na ia no fua inga. Le mawhai na mamalonga loto e whaapea i wharetala, oi whaaftai foi le fionga laudi e mo ia foi na ia no fua inga, ua whai, ai e su e masei, su e mea tau mawhai e whaaleangai. Mana tua,
Peo le mantua le a foi. Le foi sa fai le o le fionga le sa fa pito le taimi foi au tu lai ia ngai le tofi pale mia. E sa fai le fa fo le mautafono sa fai fa fo mautafono ono lea o le uma mai ale fontanga se e mai lo ilalo fatino. Le foi o ina foi le na fatino ai foi ia le o ale suitofia ia mali to moli. Le mele na tupu nei al fonga fetalai. Ona ua siitia le tātou mautafono i tonga i mato, Le lana uma le fono le palemene i le aso lea, se e sao i foloa i tua fale o le gym, fai ele whamoemua le fonga fetalai. Ona o le tūlanga la o le whamoemua le fionga le li palemia, e le i whatinoa i le aso le fono. E le ai la se fono na fai ele aso lea, o le ala le meo le a ave whapitoa i o i le maota, ma ngā lulu e fua le toa tele le au whai ngā luenga, a le o whai sao ai i malai filongia, ia o i nāna whai ai. So what's wrong with that? Me leanga momo tangata e loto ele lea, ma loto se se. No winga na tala. So se mea ua matango fie non tapenanga. E ai ia le fili tau mawhai a su e se avanua, su e se maasae mau e tutonu. Moni lava. Sani ni tangata nau whanongongo nei por kalame. A le lile o fontoe ma le lile Australia. Na fwila te whalenga inda mai ia le. Ia turanga ia. Ia tau whalenga fontoe ia wai. E u male nei paia ina u malavalanga political career. He will never ever become a prime minister. Mena i loele se senga, tau te fiu tau te o e lole, whai i lunga la lo au tafa matua maluma. Ia tala tau whaaleanga e le fionga ale palemia la au le mali e toa. Tau te fiu e o martau sanga o a pipa tau te leo o lava i le tofinga palemia. Mana ia? Ia, e sistem tau po i. O tula epa o au o te whaftai mavi i ele alofa le tua. Ina ua sau le tala. Ua tō fia le fionga i a fui maono. O foia. Mai tolo o foia. He deserves it. Rightfully deserves it. You know, to be... Oi foi essa i de banga? A foi lesa ia... Se Mona Lisa? Ngalo ia te CEO desa ia nei ale. Yeah, I think it was no lola CEO le na ne te mito no ale na su e ia faila ia na te tia i ta faingata. So the one. So no kama fa weri ko i vavenga ngalo ngi e kwali. Nei afisili lalo de tatu mai moe e ta mai le tatu CEO the previous CEO o le department there. Oi CEO o le revenue le nei la mai nei tatu. Avalisa olena. Ya o avalisa la na le sai mantua ia faila ia na mawata tia i toi. Okay la. O avalisa le taimina. Ia o mata feo avalisa viali. Viali. Sa ola. Ia ona la. Mantua la le taimi le na. O la e Chester Inland Revenue. Ia. Le la ina ua tufatasia loa. Le sa CEO wai loa ia fonoti lea te lai tupu. The current one wa ia le customs. A mantua la langa le wato e fo i la vau to tu ese le IRD ma le official duty. Le la wato e fo i la le IRD ya fumono. So rightfully he deserves it to la epa. Yeah. You know, o tangata wa leva fo ina tautua ia le na tamo e fo i le whainga whiwhinga le atunu ule pai ina le na umatu nei ia ile i manuia na tamu whainga
Ia ele ingata ngā ana tau whainga o fia tau tua lava. O lau malona ma te tara noa tu le songfua. Oh, that's good. Ma te tara noa tu le toru i le ono le fia matu ni Amerika ia tau nai mata noanga ma le fionga i ngā ftasi. Ia po le CEO o le tanga wenga i le songfua. Malo. O se lale na ui mai PSC ia pe na tofia sa o ai kabineta. Ne le recommendation le fai unga PSC. Ia, manai. Mana tualanga le wata tu ese ia wale o to emerge le official tute ma le tupe maua. Ia, ioi. So le lana to fasara la wai lola vanoa la le ale vaenga o tupe maua. Ia nena ua Ala fiangai le. Ioi, ole mana ia e tala fiangai le ia. Ia. Ia le yanga va amatomai. Le fionga ia fimono fa pe fo le fionga ia paunga tala lei mo le au tusi uma na ftau le o le foi la ua au mai o le ua o suspendi le o lavitinga na nai te watata wai suspend with pay me ngai mai so that's why ele le foi Faafetai ole mau ole pay o le fesa o suspend without pay. Ia le na ele fai mela tamo mon mau la latu la e fata mai san papaki ai foi na e o papaki o ni Se tele alo tele ma tele lo pisi o tanga I mai tula epa. Kafe so ya eso. Wa tele lo pisi nei va vea o malai va lele la o malanga mai sa mo. E kau fa lili peng paua. Sele. Ia ole oi o lau niu e mai sa mo pe fa tau na. Mai sa mo. Ole aso. Mo fo effects mai se ka niu pe text mai. Ole aso. Atono la le fa se tala wa mone foi felanga mai asia to wala ele ta apel. O mata po kala metula epa o walo lo le faloloa e fa tau mai sa utalo tau ma se fa di fu fai e fa ai loa la upalolo ma la ufangusea mai sa mo malo ke qualifica no que nga me ka ke mai mga ko kwai te loli mo fa yeah la so ta tia le temporary le suspension le por dar tu noi la so ta tau no fai le ta pe tu la e pa wata ta wai ve le wingo la utala e lo se tangata fa pe o le fo watu langa ngalue ele ngaluenga le press secretary mo mo fa no ti tope tu fa siri le langa le ti o ngalo le siri mai sa tare I mo new ma mena o mi mai samo pe fai ni pepa pe fai ni pepa ina ya to e fai o new ia a fa pe o ye se fie malanga samo e fa mo a mai ni new au ane e fa pe toli nei e fa to alu tae o le malanga okay o nga fa ta taula le ia a mai lava le new o le fresh le tino le new wai a mai lo ave sa on malava le ia vave na o tangata malava lele o lo yele officer quarantine si isa o yele pusa new e watu lai lo ilo ma inspector tama ia ma fai mai lo le pepa fa pipi ilo na pusa okay na uma watu tali siri la le tantano siri mai a fa fonga mai fa la ilato ia ba bo masani nei a mai so a faito new ia sato lua pepa I la plastic le te tono pusa umu ia mafia mantua a mai fetoni ia I nei te tono le ia o isi la a mai ua papa ia new le la le nga fa manatu atu ia a mai le new le fresh le tino le new
ia wa a pa ale niu I te tonu a tau nu mai nei, sa ese le swa niu la tau a leile. Ia. Na, ka whaua mai lai le ta fesili le whai. Ia, ale tulanga le te tala no atu ai I le afoi. I le press secretariat la le ale palmeni, ale official palemia. Wa leva tau sanga o tau tuai fo ia lawe tinga I matanga wenga. E leo se mela o tangata o lefa to a tau wa o. E leo se tangata wa tau wha masani I le process and the procedures. Yeah. La wa na si la fia e le mawhai no na wha sala lawa se mea banga na wa batu le wha maonianga o se wha ka le kapeneta. Po o se wha manianga e a batu I le fionga le li pandemia. Ia o anei mea, e leo se whaka, tusa o le a mai mea e ave I o le pandemia marka peneta e whaia mai le approval. Yeah. A leo sa uia whaasala lau whapea. O le winga ngal tala tu le epa, e leo se tangata fō o le tau wao. O le tangata wa leva tau sanga o tau tua. He knows better what to do. A le winga, e winga le mafo le mea le na te whaia. So he did it deliberately. It looks deliberately done. Nea e tanga I whala iai, ina wa tupu le mea. Ai whai mele press conference, a few days after, whai le mele press conference ma le fionga le li pale mea. Awa vai ilana reaction. And the body language, they, as if he couldn't care less. Ia. Tau se ia maua fwoi se sunga fo mai le ongi tangata le atunu. Sau noa so o lava le fionga le li pale mia. E le o ne tangata le atunu. Ia. Tua tele a tangata ngā wha ai tofilea. Tua tele. Ia le fo ina wha mawa neista mo a puru ia lans. Mai tofinga le sa iai. Le ua anginga ia lenta no mai le fionga le li pare mia. Tasi le mta puru mo mea o le a foi. O le o CEO. E uma lava lau a foi. Uma. Ele to iai se me fo sau fai whatatari any variations ma di me whapena. Mana tua foi tula epa. O le toi inale nei tula epa na suia uma tula fono nei. Ma mantua so ia sa le CEO, sa directors. Sa directors, sa tu au noa le ale umi o te become a director ai. Lal mena fai, wa nofo masui I le CEO e whaatai tolu tau sanga o le konkalate. O le mea foi la sai ai, a umalo tolu tau sanga ua uma. Pe te toe fia apalai pe ai uma. Alal mena I, le fo wa toe fesuia I la vaia when it suits them. Ai ele o iai ni ai inga fatula fonoina o le whainga o nei variations le wa iai. Manai ala tulanga le wa amai le fionga le li palemia. Wailanga, it's so unfair ele transparency maisi tangata. A whapea wa umalo taimi, you step down, arulo oia, take over lo le ACEO, the acting. Ai arula oe pe a whapea o le lo whanau nau ta inga e te toi fia apalai. I arulo oe ta pena mai lau a foi. Ta pena mai lau tusi apalai, ma you sing your sad song, whatever, that you want to add in a ia sili atu oe lo I lato o le a. Ia, te matau li fui o mea manina sui vai te matu lepa. Ia fui departments ne le malo, le ua ufa ministry, ia ministry te le o ia marisi tu langa o winga na e mea lena sautata pure lua. E take over pe a tueri e pena le mela interview malana pe tueri apply pe le ai. Ia, o le tasina vaenga tala no iai le fionga le palmia. O le si mea na tano e le palmia le te tau mailu a matano tala no toi o le vaa hui le vai te mio olo. Oh, that's dangerous. Patu le te mio olo. Ia, a le whanau te mana tua. Toi ngā mea la iai le mea le tua ngai.
na tala no mai foi le li tu le pa le mele o se tala no le la fa no no le la o te pi ti le malo le la te fa solo muri le vale mo safety e mo ia e mo le lo sa noanga sa mai le foi le sa noanga le tamai atu le epa le taimi o le tu la foi le opposition ia le taimi le fainga malo fia me yeah ana manino ana na sa no le to ino tu la epa ile dangerous ma le risky o le vaalea pe a yele o ngā nuu le fa pe le o ngā nuu le vai nuu fa pe o le taimi e ia le taimi matua I so wai le anga I le tau ia e a ngala I va atasi te tele ie a le vaale no fa mo ia to be quite honest ele o se polo fesa me tau va me tau engineer but being in Australia we used to live in Australia a mantuala o le vai le mea le e foi e ferwa I le vai le va alea vai tu roto ya umala va it's a catamaran pe e lua va fa pipi fa tas ya e sala faila I mea ia wa ele o se sami so wa o le vai a le wa mai ne fa pia le wa talu so o sa vai I va ia e ia le taimi matua I so le anga I le vasa ia e alu I la lo e le popolenga faila le va alia le la sa fai tio e tu la epa e sa tali mai foi olo ma mai le tali ale insinia le la tu le me le va le e mantua la o pe o io le anga va ala le fionga le li sui pale mia o I tono le mata fai oi le fionga le li sui pale mia ia te lupe le la wa u fale mai nei la wo wa la to tilo tu langa le va le la wa manino ai there are some risky issues e ta tauna titilo el fainga malo o no lea o la maso I fu o le atunu o le la fi avia I pe ona mai le va nei fa nga I was wondering po le me ta I leva le va o le na ele I uma le pa inga le ale va nga fiami na ta wa le ta tala le va ele tupu mele fa fita uli le na le na fa ta apel fainga malo le lo fa manino mai ele I pandemia o le uto fa ina sa I linga laiti ele okay I have been so busy this week ele so time you to get update I le tele o mea o le sipe e manai e fatu manatu o la to manatu e tauna fai tono fono ia le tuangai o leo te tonu au I me o tura fono o le mele tau matau lia foi o me o le drug test e teilo ia o tuina o nei te le drug test e fai le mo le urine test ele ia po le o le te whanongo tu sa mua whapeta taun whai situ la fono ele pale mene e whai ele drug test le whai tono le pale mene o le mafofonga fo o le lilo ia le sui pale mia so se mea so se mta fo tauna wha e te tauna whai ele pale mene situ la fono e pasi ai le whai o drug ona e le whapio tangata uma e agree e draw a blood a le te whai atu ele ai o drug test ele whai es blood test ai a drug test ele whai ngi blood ele drawing se blood sesi a le la whai mai le ia na le lalan pukalame e ta tau i le pale mene au te manatu au ia e ta tauna fia po le altu la fona le health department o ia ta tauna lalo umai man pan mene a le la whai mai le e pe na te tau e agree i le whai o le I disagree le tūlanga fōlele o le whaia o se drug test al pale mene ia mai e whaia I tai le whale e disagree eila le li le mena te li lopo le o mai le maro e whai tai le whalfono ia le latu drug test po whela me whai ai a ia whai tula epa o atu nuni
Po o launga a whai o whalefono o I le basic and central o le fono, tangata umo le palemene. E le ola la awa tele whai drug test, e whai I o lo o iai potu te tono o le mauta fono. O I nā e watu e se fō mai, ia mai se o le la whaatino I le SROS. Ia o ai le tangata le SROS la atuai. O I nā ngā solo iai la tau. E le whātea o le lātou base central occupation o I o whalfono. So therefore, o I la e whaiea lātou drug test, e le whātea o le tatongi lātou e le official fono. Ai o I o I mato o tua e whaiea le drug test, le ai e whai la vai I. Yo, pero le issue le a mai fontoe. E le whaina lātou face blood test without the law. E pasia pale minese law e fai ai tam fai la tole le test. Ya lo manino foi na mai le fionga le li pale mia. O le ata pena uma mea ina ia. Yeah, I'm pretty sure that's part and parcels o le tapenanga le nei. Ya la me musu e fa le drug test. Ya. Sa o lo sa noanga le aki e pikopo. E ala wharongo la mawoses. Oe, tau wharongo le whaua resign tama ita I lo isilia. Ia, wala mantua fo I la ola na konkalate le umanei. Pei ola vai aso le nei. Ia. Oh, so le ala taui. Le afetawi le tala fia ngai. Ai leo se mea pule le whapea ua whapea. Ok. Ia mena na tau. O ia I lava ni la au moso o I o lo o fea vea. Ia te leo nisi mea. Ia ale mea tonu ana ia. Tau mai I le mea le maliu stoi ina lea na lea nei lungo le. Te lole me mali. Le tala noanga la lea li utanga poto lea o le utanga le te whaingoina. Utanga le vali. Ia le na ana nei. Te lole me mali o te ilo whanongo tu. Wali liu wala vaanga le mea. Whai mai o le tangata o le whatuatua I le tua sa mona mua whaasala laua. Se whaau tata le winga lau tala. Na whesili atu le o le tala na le li upo o lea. Ai sau le tali al tangata le ufonto. Iyo e. Leo ke baba e tu tele u lofo ia u ia le. Pale mea lu telo sa i to ina telefono au tele u lopo. Ai le matua au tala. Ia. Ale sa ye ki tama lo sa ye si to ina na ta ila na sua. I fa lo longa o leo. Ina o tu la I mai le mta upu tu la epa. O au na faila o comment ma o fofola le mafau o puloku. Then I reach out to lo ilona faletua. Ilona to alua. To alua. O puloku. Kangaka. Na o reach out to lo ilona to alua. Oka se le mafau ma le mi ngao o le mea wa fai e lo to alua. Ala se tala al fine. Oka se le mafau. Fai sau fufuanga I lo to alua. Ma manu ele iu tia o na fōlinga. I nisi o le au ainga po o nisi o le tū mālo a le tamamatua I a te apeato. Tali mai la le whatua I te au. Wo nau fai mai nala a whaila na whatua I senga. Tūli ma le upo o se whatua I senga. Mai o te tari tonu o tua inga mele na whai. E le tatanto e saununga, le tatanto e whaua wina na po kalame. Otherwise, e tatanto whai se loa sutela inga il mele. O le tūlanga, nei a le lewa au saununga. Na o mawaina I se tarasanga a se tasi o tangatanga I le afionga le konsula. Whapea woi. Le ua tūlanga ma le mi ngao ma le mafau le nei mea wala tau whaia. Ai aua, e se a mai fo I la e genuine mai moni le wha mai senga. Ai sa wai ma tala, who's next? Ma whapea mai. Ia wai mo tala tau whau. Mea, o tangata mua na mai e lunga po kalamele nei. O le foi na whai atuaila o comment I le whai puli o sa whatalua. Se I e tangai, I e ngai o inga malafonga,
a lou fale tua le fai ngai New Zealand. O le tamaita i leo vise kota, o ia le na mai e lunga le wha mai senga. A te lo te toi vai atu le se mea. I can send it to you because I saved it. Oh, you said, ia ngala, Yes. ua avese. E o foi la i le, o te loa e fui tua vise kota e tangata le ta usona lo te pea. Yo, e na fai sa wala le fai tionga al mai ta ina le no fai Ngala ati. ua ave lalo. Ua ave lalo te sa ua ave lalo. Na fai mai fai tionga so na lote. Fatu le tau a mio le fai to te o mai to te la lafi tua le fake page. Tu lo le whafonga ana Samoa. Ai le aini tau fatu mani tau wate e ma whaina wha loa mai tau fōlinga. Le lang whatai. A whafonga mai le whai pule a sa whatalua. Po a lava ni excuse e watu e lo whale tua. Mata ne na wā ai i mea na mai e lo whale tua i lunga. So o mai e maso na lote lea whaumina. Sa wai lo mapulotu. Ai a mai whaawinga whaapea mai. O le mea na e maua iai lo le mawhau i a tula epa. Ia o ai tula epa. O le tamama tua ia te ape ato. O a whaasala launga, o ani la fonga le tamama te ape ato. O te tonu al palemene. O ina li po iai upua le tato malo. E mai sao le launga to ina. A whaila e sila fia tula epa. E le fia le launga le tamama te ape ato. Yeah. He's had all the chances to tono palimene e teipo mai e foi pe counter mai na ia. Ai leo mai o lato ia tua. Ia mai leo la fonga. Tu ai foi lawa a mai le fa pe o maliu le tamaya te peato. Ai tu fa pe mai e pulotu. Who's next? Isa. O ai o e te le mafau e ai. Mai ne te wale next year sesi. Ai te wa next year oi. Ano fa si umi na umarona na prokalame na le te sau ia lana prokalame. But anyway, o tangata, o le popole, ele ni tamai tangata, ia mai foi la o le lo ia tangata nasa ia tamai tai o le salo. O le salo ia. O le saonga na. O le salo ia because she's no longer a lawyer. Ala e me na le te moipa na tispa ai ia na futa mai tai. Ia foi le tu le fa fitau li len tu pusa mo me tau tu pe ana a clients. Ia na. Nei le tai atu la epa. Ta sa whai ele tangata i lunga o i tono lo whali. Ma whai loa mai. Wa iai nisi o lato sa ilia le mea o nofo ai pulotu. Nisi o tangata o tau a inga. Tau le tangata le i le fionga tamamatua ia te apeato. No mai nei te o fesili. O te iloa le mea nofo ai. No o fesili e le se meutuku. Ta umai e loa. O lato fia i loa, la a o sa o iai. A whafonga mai la o elfantua o pulotu. Wa umana o ninga oe, wa umana o whai ati oe. Whai te fuafuanga i lauto o lua, wa mafi te le lauto o lua le mea lea, mo le tau whaaleanga whai tala pe pelo, ma le fia sili, ma le fia mawalunga. Ia, whawhetai e mawa tangata ia. Ia whatuala utala, wa ofenga ringa kai le siti. A mea se o tawa ai foi se taini tai le siti. Leo pefe o lolo le poa matalasi. E se mea o te whainga iai. You know, ova le mawhau. Ova e tangata mātutua. Awa whai mai whala. A toi whai mai maltala. Who's next? O le ala le wingo le atala. Who's next? A mea... A whai whaatasi mai masi whongwhetalai. I le mea le whai mai... Pe o lo no fama mai le curse tangata le whai atu tala i... O pe eri se atua ali tu le epsa i lele. O e solo mui atu la e pale whai mea valea. Solo mui atu la e pale tele o mea valea na te whaia. A le la atu o mai e lango tu la epa. Pe no whai atu tu la epa. Telo tangata i o telo le lango ne yasa i lele. O e sa iai a lato soringa atu la fono. O e sa iai nono ngā tupe mea pepelo. Sa tango lima i tupe matanga duenga. Le sa la vea e tu la e pa lato. Le la wo mai le taimi le nei. Wa nofo tu la e pa pe o le tupu ora pe
remember me? Yeah. I helped you out. I saved you. That's exactly what they're doing now. I scratch your back, you scratch mine. You scratch mine. Yeah, me tonu lava le na. E pe ole mea na, e le ilongo le lila o whalongo longo. Ua nofo le li upo le malana, ma twist le mea. Na a mata tu ele tangata. E le va lea le fast ole a nofo ma create se a fo. O le te sili la tu la e pa le upo ole a ya ai mamoi. A fai o le walua fai mai mafono toe o le fast. Bring evidence o le tangata o le fast because we've got the evidence fasal launga visekota ma fasal launga at maita ileo o songalote ia male me mama palanga o pulotu. O enga me ai mamoi ke fe me ke la. Ia orina o te fia tele o te whanongolongo ile ata sa vea pia ona whai sa vea. E se lo fia whanongolongo ile o sa vea ma mus ma lana whasoa. No ringa aka kau whaali lili kere no. Ia e moni na ata tau whaali lili. Ai lato te leo whaia ni la fonga matanga. Lato te leo whaia ni la fonga matu ia. Malele mafau. Le mea te atai hui le ele o se ke le lope tau ini mafau ni tangata pe au mai fore le me le lo le vai o mafau pe au mai se au wala fore le misi a ropa skoinga ai mo mai ai ela to tala e fai le I parmia ma fenga malo vai ese le anga o mafau le lopo fe me o lai po fe me pa nge ka mai ko na ka sole ai tanga I fala e tu le pa o nawa sau I lunga live nisi o tamali I o le tu malo no tangata le tu malo lawa mai lato live I lunga lato te sa ilia pulotu le fa sa mai ia tau ainga whanau le fionga te mama tua ia te peata wata tawai pe no fai atu se sala fa pe fa pe genuine lava le faingo le tala ia lofa ale nei fai atu fa mai ia who's next o ai oe e te le mafau ai e le tatau na te fie po kala mele lia I'm telling you o le tulangana iai o le sa mato fasoa wa tatau na ave se tulanga whangangeanga I le media a New Zealand ia malama I le contents o le dangerous o langa o langa po kala mele fai ia wamantua foi o po kala menei pei ana o stadia le stala ai titilo te tau lavana titilo iai po le ale tūlanga o iai nei New Zealand. Ia, ele titi nei ta uputa te tala no ina mua whanua. Ona o le tūlanga leo le whaonga se te loe. E ai ma se senga o le mele u whai tangata ia. Ma le mele beve se nei e le whionga le li pare bia ma le psewa. Tutu sa le leia, me foi le nga whai ele psewa lato. O le wha tupu o le tala pepelo. Ele o malolo, ele le observa. Ele o malolo, ele observa. Tu sa o le, sa fatasia tu le maliu. Le maliu o le, malepe ai Dr. Yeti Taya Lima. Yeah. Ona o le brother o lo sister-in-law. Sa mafasoala ma se tasio tamali lawiloa ile tustala I Samoa, tama I Samoa. Ai whapea o le inei o no le sailinga o tongafitinga o le tino. It's just a general discussion. Gone were the days e esele respected tangata o le Samoa Observer. A o ngā lulu e ai le fionga ia savea ia malona fatua ia mulianga. Ia whapea fo ila ia le tamale le Dr. Malepe ai Yeti ona o le mawalunga o le tamali I male whainga o le ngaluenga. A taimi nei whapea mai ia le se mem whai ona ua haia le imtia.
le la e sau nei e nofo la me tele le mai tau tu la e pa le e nisio o vaenga ma fa manuianga mai le malo Japani fa pe fa malo Australia ma New Zealand ana il tato fainga malo o la me tele le mitai po e me lo siata I admire the respect that these embassies the diplomat corps from overseas o lato la e whaonga. I e whaitanga na i ali i pālangi ma o lato o tino ma lato o la whala. A ewa aila e compare i lava i a sa whaonga e le intia le na alua i o le whalo le fionga le li palimia. That's low, very low profile the way he was dressed up. Yo tulanga na faso mai la tamari le. Yo al mena wa yai wa le se wa le ona ele o le tangata le na te vai. Ya eva e o le tele o taimi. E tusi mai e ale ngole o le intia le. I tele o fe au ma lato tu singa. Mana ia. O le si. Ya la life si le ma fau. Ya wa ia no si le lo ma fau. Afa o tulanga lea. Is it really was shareholder le intia le nei te tono le newspaper? This is one of the questions that I've asked. If they have no control to mandate le intia le nei, ina ia show some respect i langa nua Samoa. If it shows that they can't do it. So le mea la iei. Is that why the Indian can't do it? Because he's well and pleased himself because he's one of the major shareholders? That's a question that pops up. Yeah, kailo iei. I have no idea po le aturanga o iei le itianga i tono o le. Yeah, na le winga le lo tala wa office ni ngia la ba ya uia. I mea o lo tuku mai. Yeah. Yo. Ia pe o le winga na tala a fua iei le mele ne whaine vise kota mai foi. Ma le lile o purotu. O te itea laina tutusa ma le mena whaile obseva. O le whaatuku. Mele tuku. Ia, o tele iloa. E ile mata o pulea o te fiata no tuai. Lea ua matana tala no mai tangata ia tau mawhai a su ese awala ia whaaleanga ile fionga ile lipania. O le lipotia tangata o atu whaimeo tangata atu ni Amerika, tangata su eta ua le whaurutala. The coconut tree does not sway by itself. E le whala la fuare niu. Lea la o te whapea. A whapea o le hering nea latu suenga. E le ni tangata pālangi la. Tangata Samoa la le whaian melea. Ma batuai le mata o pufoi le o mea tau le pā saina. Le pu mai foi le ata le pu le papina whamatai la au di saina. Ma tupe ta ilua serau lima sulu afe per annum, per year. E mo moli atu e saina i to tono le fionga sasina. Alau te mantuan whamano na mai e lau le malitoan ta apuna. Le foi manu na mai e le hita pipi. O tia o zaba a le fionga i waleva ona. A le pua i te awanoa na uvangai se me whaleangai le fionga le lipania. Tula epa. Se leia sesiona langalanga mea nei. Leia ma sesiona langalanga mea nei. O mea lava le nei e eli e toi ina a moso le nei o tula epa. Ole mea le iai. Le la tua i solo ma whai nei tua inga. Ole dio lava a le fionga ele li pale mia, malona i tu malo, ma ana investor no lava la tau e sui. Wa fia tau sanga. Tulo. Fia tau sanga wa whaamanu ia ina sa sina ile la tau tupe le maua mai. Lea na uma fo i ofa mai wa whaatau e la auli whanua o sa sina. Lea na whai na manino lava sengi ngā lima o lo whai. E le valea tu lo le fionga le li pale mia. Le whaingo langa diol a wase manuia lo nei tu malo. O na lesi le fia le fionga le li pale mia. E uma e le whai mo ia tofi. Ta pena ia nei mo ata e au. Ta pena na ia nei a wā sesi tangata o lo nei tu malo e tu lai mai.
sa ua ia le whaamai wana whaatatiaina mo le lei o lona i tumalo. Lea wa umalale vaenga na le sa vevesi ai whapeo whanua. A le whalawa na langa whaila le tupe lea, which is io e olo o manuia ia sa sina le lua se lau limas fuluafe. Ona o ai a inga, conditions sa tu i tonu o le lato lisi le nei. A uma e ale taimi ai le i whaia le fale, o le tupe le nei e avatu tonu i le tumalo. Lea lai vai le tumalo. So ele whapela o ni mea na o whaangana na saini ne I don't buy this BS. Ele leina manino tangata ni whakpuatana. Lau ta oto mai le tio. Lau ta oto mai whanua ai o martemine. Ele oto ani se fisi fale. Io e. Pe fai ara le fale, pe fai le casino, hotel, malai vaalele, whatever. O man ta oto le tio. Le ala te tongi atu tupe ia. Ele whapela e batu fua tupe. O le o man fai le tio, o whanua le tu te whai me tu te mana wai. Ai tu te le... O le tuai ala na atu, o le tuai ala na atu i la tau nei, e whaangai yo i ala tau fuafuanga. That's their problem. O le tuai fo le na. Ole, I know for a fact i le agreement, e ta i lua se fulu tau sanga le agreement la sa saini. A umala, bena sa noa yala au limta upul nei. E le aise se ola umi mo se ivas fulu iwa tau sanga. Wa le fona twist fai mai wa ta se lau atu se lau tau sanga le lisi o le fanua. It's only 20 years le lisi. A umala le luas fulu tau sanga. To e fo i mai le tu malo. To e fili le tu malo o le alesi. What next? To fa au le si luas fulu tau sanga. Me tonu ana e ona malam la mai tana tau whaleanga ia. A umale 20 years. O lai lava tuare 250 le pola lava le tupe le agreement na fai. Ai a uma ele i atu e fai se fale. We done. O kule la le tu malo. Peto e wha awau. Po le ale si fuafuanga e whai ai. Ma ele leo na se tere ro se fa senga ma fa funi tanga to pena o nia onga so le pea. Ia i lo. O te wale o te whai so o i o te wha o ngā ina i loa lau sau noanga. E soso ai le mawhau o tangata i. O no lea, lai manino, ai o le lefia admitting o le mea moni, o ngā wala walunga tau whaleanga. Ni aisole, e vale asa o tangata. Le mo ia, ta o ia i te whapunga, le o tau mate wha mai, ele China always bring with string attached. Pio latu mafofonga na ia, o string attached, no o mai ia le tio, o le mele tu te whau within 20 years. If not, we done. Mo uma. Tō pe umara lo se furu anga le bako kupe ai li whanganga. Ia o nga? O le tūlanga fo le wata o mai saina, ia o te leta watua. O te leta watua ne te wapopoto ai malato i loa. Pe i fōlinga mai, o le eli mai ina ia se i tau sao atu loa po ai. Ia, you know, whamele upu whaanganga le mala, o i talo whai mate ai. E pau ale bena nga lua mai malatu na fonga ia mai ale sa fa e marsuita itai. O le fe marsuita itai na va ai i tu susinga saina tali ai o lo afia ia le la au del mali toa i mea tau stock exchange i Hong Kong. Mi poti ale ampasa a saina i Samoa. E le anta langa i mea ia. O le fesili nga leo te fesili atu ai nei la tu lepa. How long have you known that fonotoi? How long? 10, 20 years ago, a lewa toa e sau e langa mai. Se so i ier tau whaleanga ma tau whabalea. You know, o le mena tau te whaia. Mo mata i tau wō, wō o tau e eli tau mātanga. A whaila wata wa e whai mai na e wa ai ai. O le lo ia. Lala mena e le lui na i lo le taimi le na, ma e whesilingia. E tu e tau ai whangu. E koe kau ai o ngā whangu i ngā... Ia, pe ta sia ta mai pa ia i ta pule wa pasia fo i ta pule i le me tau vanga o le afo i o le lisi yuli
te paua si me te fia pa ia o le me fole le folinga mai ia tu le pa ma le HRPP e li lifa lava o latou manatu i le mai mau tupe e le o mamafa ia latou le ngo Samoa i fa mama o le lava mana o tangata ia ua e wish o le latou wishful thinking e ta oto pea malo ia o mai me o le tam fai e le stala i Samoa e mau ai tupe Samoa e le ona nau le vanga e le lifa latou tafi e le popole tele i le tau valeo le ngo Samoa le lisidia la fe mira vanga i lisi me o ia ai ta ofi pea kampania le me o le tau tax exemption e ta tau apea ona ta ofi kampania mo tupe Samoa pe le lifa i tupe ai le o manatu tele i le ngo le tu. That's all they want is money, money, money. Yeah. That's all they want. Ai ngalo le ia lato. O le tau le o Samoa. O le taimine le ia Samoa blacklist. Lo o tele nisi investor e wha maoni ma genuine ia to inga mea i fia invest. Ua pe wa avea lo le su e ato le stock list. A le apia mai le ingoa Samoa e le blacklist. Toi fo i lo investor ia. Le au te va 12 whataita inga lava o le company le o le World Ventures ma le Asia. That's why they cannot do business in Samoa because o le tūlanga la le iai ma le o mautonu fo i la the taxation e wha o ngai mea nei. Me wala nā leina o lato e lango wa e langa e la iei fo ia le vaenga o la fo ia pi o pā i lato i tua. Ia e pa wale me o ta fa pa ia i ni manatura vanga e le tau tele o manino malama ia e sa oeli tala te musu fu i tala no mi i popoto ai e popoto ai io e nā le tuloa e ia e o ono e ia ma fa pena ia na na watu ai te tono palmene fa sa fa i mai le fionga le li palemia ia o mai mui tua o lunga ia lato pa anga fa sa launga o pe tasile dame maria le tula e me fono ta tu vale wa ko ngol fongo ia pingi mai ko ngol fongo ia marolo o mai fero kama fekangi si pafo ia ma foi pusi no foi fafo ia o foi la ia su ere me ia ma fanua mana ia inicio o mea na mai le press conference le fionga le lipa le mia no nga tupe ia ua mawhai ona leo fa matu o ato whainga malo tupe matanga renga isi ia mawhai eno no ngā tupe tangata o le atu nuu pe o no ngā tupe le wa awe le Development Bank ina ia wha pea ina koe generate ia le Development Bank ia e mai se foi no ngā tupe le wa awe mo meo pisinisi la iti e toi wha de leia le Business Hub ia man no ngā tupe wa mantua ia o lo ia le tato Housing Corporation i Samoa o lea lai mawhai e wa iaini ainga o whamani aina ai ino no ngā tupe mwhaina o e whai lato no ngā tupe ina ia maua mai ai tupe e whau ina i o lato whale ia ma whapea fwoi whatau ino whanua ma nei ia le au nanga lea o ina ia manatua o le taimine o le tato poloketi o le 2 miliona le la whai nei o le la mawai whamanuianga mo ainga ia i tu maloma i kalesia. La mawhai e ainga na lato ngā whatau limaina le fsoswani a wala le sausiaina ma whaalelei o ainga i tono maota malawa. Tasi nam ta upu mawhanua. Whaale tari eina tele le tapipi. Patsal whawhitau ni langa o le li tala ina tono o le fono. Te loa mai no ona tala no eli o fontoe o le afianga o le no nga tupe yo ave le Development Bank le ngata in a very low the interest rate low ave tangata atu ave male grace period o le grace period nga fe me le la tu mal manga ele o manatu tangata nei ile fe so andi ale malo ile low incomes ia matangata le level income matatu no le leina foi por kalame lea o le low interest o loans
ia ma le grace period e totongi e long e fai mai le mafafonga le li fontoi e le tau de latu ai ona e tuai e le development ia mau o ina bankrupt ia le malo to inga ia e se foi latu tom fai fai accounta mai me le o fai le malo mo le tunu Tu lai pa. Fafonga mai fontoi. Read my lips. Where if I may bankrupt al malo, why didn't you challenge le 500 miliona na Avele Development Bank Fatawai Aggies? Why didn't you? ia na usa Nala le mea wako mai nei, it only allows you 3 million tala. Le wa fa matu wa to re fainga malo ina ia to fa ma po e mai e lunga le Development Bank a wala le au nanga o Samoa. Developing o Samoa. A le lato mai fa mai e bankrupt tele malo. O fea la sa iai ni o tau manatu bankrupt. Lamento le lu inai pe tau te fesilingia le 500 miliona le na ave e whatau inai le Sheraton. Whale leia fa. ia wa tasi na pai ko tua Mai le anga whai a lava tautaru le 500 miliona lea. ia whaftai na ua allocated i le malo se vanga tupe koe revive ai ia le development bank. O tusa o ngaluenga la vea ia le whainga malo le wai ai nei e develop le tunu ina ia toi whade leia. Ia, mau fuare te mia le chapipi e kam whai kaunta ngā ruanga le leile o whai e le malo i le te mili nei. Se wharu vale fuare sa viri se tu lau whafonga anga Samoa. O lenta ua mai ni verso ni le pa u le ceiling, po le wall po le ceiling o le whare mai o le tira te mai. I tu tono un totua. But this week, 2 days ago, pea. O whatula e po whatula utala. O a ua e whaila utala langa na tau tala i lava le mātou general manager o le mātou branch i Samoa. O le company fau whale le sa mātou malanga i Samoa. O le Dominion Constructors. Lea sa o office manager ai. O mātou la. O mātou na mātou o Samoa o na mātou mawainga le tender mātou te buildinga le Australian High Commission. Yeah. Le yuka I Vailima. We built that mawaila ia e mātou ma le konkalatu le Yasaki. Yeah. We were the ones that built the first Yasaki. O mai lo le Yasaki lona lua. Ia o le ale mena tupu. Wo te ile aso sa. Ai tu ia tu mātou whale. Au saunga o mātou palangi. Or one of our chief engineering. Fatu, what te ana le tolu le fiafila sa. Au fatu, what's going on? You need to come over to the site. O walu loi vaiteli. Tu sole ne wa suale le foundation. Wa suale mātou foundation. Wa whaie mātou le ngāruenga because we won the contract. Awa mātou te tei. O te latu yu kai vaiteli. O la watu tu mai e leo leo. O I se mesa tenda. Mo tu mai e leo leo. Mantuala wa, we won the tender. Wa uma na sign, uma mea uma. We've gone ahead. I've already sent off to le mato headquarters I New Zealand. Le lisi o mea building materials ma mea ship over. Tupu mele la sa. Monday sa ili mai. O le wai fiti le waa. Ma mato container e valu. O le ngaduenga. O me whaami mea tala tula epa. Le lau mato vesi fatu nei leo afe mai. O leo wa avatu le tusi. Ale fionga le li pale mia to filau eti ale sana. E o nisi I ta ofi le Dominion Constructors ma le lato whaia o le ngaluenga le Yasaki. E whaapea o le wa sui the new contractor. Sure. And who was that new contractor? Andrew Aliki. And yet, we won. Na ele pule silia le Yasaki Tamina na lefi fier tamato foi Australia. He rather get out of Samoa. Mafape mai malos le corrupt. O le winga fami mirtala ni. Ona the tradesmanship. Lefa o ngai tangata nei. Pei fola na matawo e whaile assessment o ngā luenga le whale mai.
na fai lava ma I fo I la le falfono. Na fai le tala al matou pule. Those buildings will never last 20 years in a lifetime. A le lau whamaunia. O le trademanship sa whaonga le au saina. Mantua o le whaingonga luenga nei, e umalo o iaia le au insinia I Samoa. La tau nai whaia inspections ma mea. And because o le lalo, e toso I lalo ka peta le whainga malo, e leila se me ma whaia tangata nei onga, e overrule atu le, e fionga li pale mia ia whai unga whai. O le whale fono, o le whale mai, o mea nā pito e sili na leanga. I mean, le whale fono whale whamasino. Ai whawhiwhianga sui a le uko malo di tenda. You asked me to la epa. Mantua le teimi le nā. O le tamali ile ya Andrew Aliki. Malona whatua. O le au sa peta ya. Ni milo alo ina. Ave eselo. Ia. E vai ai sa o upo pese. Te malosi o le. Malosi le corrupt. Ia. Ia, o te manato o mato ta apu nei. Ia, o le tūlanga, le sine o te fia tanoi na tula epa. La fonga matustusinga sa ilele, le wa mai lunga le observer. Ua na ia la lawina, matu mawala loina tamadianga o le fionga le li fonga fetalai. Whapea mai, he lacks basic understanding of parliamentarian procedures. Mafua lava lai le mele wa tuli whaalua ina ia I whafo. Le manatu I whatula epa, wana o ia e na te whaia whai unga a le mautafono. Nele mawa iai, wa le mawhaia toi ina ona differentiated between o lona tofinga wha palemia ma to tonu o le palemeni. Mantua le tawhatolo, e pule la whongwhetalai I to tonu o le mautafono. O whai unga fo ila mata iala lo mulmuta ina le fionga le li whongwhetalai. O mea o lo I to tonu o tula fono wha mai ale mautafono. Ale mele neto ina. Just because le waita whape le tuli wha alua o ia. Ia, watata wai o le whato ai loa. Le whato ai loa wam whai ona whaatulanga sa o le tūlanga o tula fono wha mai al mautafono. Wala mesa ia e stoi ino whaafisi. Pule atula e palatou. Nga, o le tasile na mata upu o le anda tatu wai ai. Ele ngatala na o le observa. Ale foi na sau le tio I malantama na le oi foi. Ngai Samoa. Le foi nga matua fai mai ia le. Ia ki koe pa ia le ile upu le o le fo malo. Toe pa ia le fo malo. A pa ai foi tu pa ita toe fo ia tu lua oro tasi. Na a mata mai na le fo malo tu ina nei. Na mata mai na e o me e te mini nei. Ele o bahanga o manao lana fo unga o le malo le whaine. Oh, le mea tonu na. But you know, because he's such a denial person. Ele mwhaino na tauta sa o le mwhaino nga acceptinga. Ua te tau, ta ilo soli, au whisira nea o lala sau tari. Na sau, o te tau na mōria to ina le. Wa leva na te tau na mōria. Long overdue. A te o le tūlanga le lewa iai ona o le whato atu lai mai le whainga malo ta ina le fionga lau le mali toa. Le lana pe na sau noa ila na sau noanga wha minsta fo fola lo me wat tauna whale leia me wat tauna whai le lawa iai nei la le tongtongi maala le iai nei. Te loa ta sile si mea o ngalo ia te lufta o mantua ni tata noanga. Tau whalongo ale le pari bia, tau whalongo ale o address mai ia fong whetalai o le taitai o le mauta. Tau whalongo ale iai, tau whalongo ale i lela ua mai sa o le fionga le li pari bia. Le mea le na sui tu lepa.
mantua tu antula e pa me tonu ale le no fai tuai Yeah. wa leva tau sanga pule tutu le e pa mona le lole ese esenga o le tofinga o le palemia ma le Yeah. tofinga o le mautafono Yeah. o ia o le taitai o le Kapenita. ai o le fonga fetalai o le taitai o le mautafono ia tula e pa ia in his timing o ia pule o mai vaenga ia. Who knows? Pena tam fai foi e apa atu lona 5 malosi i lunga al whaamasinonga. Ole isi mea. Na o la auli lava tangata sa finau le mea lea. Ia. E le taimi o ia to le fofa fisi. Le tu alanga lava la auli whaamanatu atu. La wa fionga al whangwhetalai o oe o le taitai o le maota o le fono whaamaya Samoa. Awhia o iai, tu la lai whatu la epa. Le la wo nei le wo tu lai mai ia le fionga le li palemia o le fo wona to e fa sanga to nuina ia to finga ia maulu o mtanga wenga nei. Ia, o le mea tau ala varna ia o te ira whalongo. Tau whalongo longo le e o te mo fia me. Ili addressinga e fia me ia whongwhita lai o le le whonga le umat nei, lau fionga le whonga whono, lau fionga le taitai o le mota. Mai le la uri al malitoa. O le la whatoa le la vautu e whata oto e le fionga le parimia. Anga tasi le mena apa ito ino tu le pasu. E la tu uma me ia teia. Whaarolonga uma e la tu ia teia. Mana tua. Na tui e toi ina uma no fua inga la auli al malitoa. Teimi e sa whongwhitalai ia la auli al malitoa. E le ima whaina na sa watu i le taimi le na au whongwhitalai le fionga le li palimia taimi nei. Lea la watu e whatatia la balona tatianga tonu ia le tawhatolu le nei. Ia, mana ia, ono tataimi. Ono tataimi ia o le tūlanga fo i le tālosia ia tātou atu ne te langa ne te watu waile vai aso fōu i o le taimi o le pisi. Tālosia i o ate ua maua mai se tali o le tātou komisina fōu o leo leo. O whapea o tōna maua rasa nei? Ai on pēna whai atu tātou te le mai loa. Ne te ua iei ni. How many applicants? 5 or 10? 10. 10. O e tau tirafia inisio I lātou na apply? As much as I know, I can't tell to la epa le whaina whailo atu ai pau le me tālosia. Tālosia ia maua mai se tātou tādi vai aso fōu. But wile le tātou mate ai mo le whawhaingo whianga ruanga le malo. Latu whainga ruanga le malo e control me sesi le komsina. Walo te whalongo le apply I le I o Aiken kai. Ni oi. Ia mantua. So sesi lava apalai. So sesi lava la tau apalai. Mantua la o le panel. O le la tau ilo inga merits o tangata nei. O la tau wanga waa. O la tau experience. O le fatus to sainga. O le taimi o la tau taitainga. Versus ni mea sa tutupu tono mtanga wenga. Te le mea ia sa tutupu ona ia taimi. Ia efesiringi ai foi la ina. But we'll wait and see. O le si mea mawhanua tau penta tu tapisa awani tapisai. O lana para wale le na whai. Awani I o whai la lewa matana mi milo o le choke. O latu whatatunanga sama no le temi. Ia leo le leia. O le palau vale le taitai. O palau vale ia Samoa. Tu se o le palau vale ia Samoa. Tu la epa, le taimi le nei le toi no sai lele. Say anything e kawai excuse e tamwhai e kawai lona matanga ma le se ma le mautino le mea no na whaia. He can say whatever he wants to say. Nobody wants to hear him. Ua tele le whare tonu ana mio mana la fonga e whai. Ia. Aku kalo ia fono ala sebusfu. O Januari le to ia taro ia. Ia, but ia ina mese tam ta mun muri o e topena ia ale ia tau tam ta mun muri.
Ia, le ai o le tā asia o le taimi le nei, ia se I umale le tā mta upu. O iai fo inis, iai le tato supply fou. Tusa o le mea fou le la amai le asia, lau pusa asia le oka. Iai ala e le whapea o tangata uma. Le whapea it's randomly selected. E lo o iai le gold bottle I te tonu. O le whangu auro. So I've langa lena invite o tele o workshop I sa fai. But sa pisi la wale ngā duenga le ele tato promotion fo le la mawa mai ele asia. So I had to look up the whole le tali umo le tulanga le ia tu mai manino le lunga tapo kalami mo whafonga anga tato tangata. Ia taimi nei o lo iai lava le tato vai le asia fa manatu atu pea a fai o sau oka ba velongo mai le oka pe a mai se I lato o iai fufuanga malanga. Ia va velongo mai o le taimi le nei o le taimi pisi taimi leanga o le tuai le oka tangata. You know, there's a delay in the courier, there's a delay in flight, o le senga o le tau ma me whapena, e iai la ia fituna inga le nei, lea whai atua le whautuanga, vabelongo mai pe a whapea o ia se fufuanga e te malanga, ina ia vabe na whailau oka, give enough time e tau nuu le oka ai te le malanga. Ia, ma le tūlanga la fo ila lea, o ila tōlo o mana o mia le tātou Renew 28 Gels. I have enough supplies at home now. Wala au mai le numero te foni na wailunga tātou pokalami. Ile vai aso fou tu la epa pepu le lofa le li mo le ola man malusi. O le abatu le whala uloinga o isi o tātou product umale asia. Ia ona whaile le fufuanga male whaatatawa nisi. O lo lato mana o mia a wanga se ngaso tino. Ia o le natu la epa, ia to e tala noa, le vai aso fou, tapo kalame mulmuli la so lulu, pe no vai atu o le ata mwhai na ia vave mailunga, ia lava se taimi whaalawi lo atu ai fufuanga o le tato UTOS shareholders ina ia mwhaina open a auto account, a wale wha moe, o tato whainga malo, o tau sang fou, mo tato wālele. Ia, la sa mua lau whafonga anga le nā, wa matu watu nisi o fufuanga mea na tutupu, mea fo ilo whaapea na fo tutupu, mo le vai aso fou. Ia, a whai wasala se ngana tatonu, o tato umo, o tato whaatasi le tua, le a tato fufua atu, samil pet fou, ile vai aso fou. Ia. Whapena mau e tātou while mūma le tua. Tula e pa tātou e tala noa ati le staimi ana nei. Ia, so I fua malofa atu ia so lima whanu. Whapetele ia sa wia o ina alu. Ia, le o ina ala eru whaila meta ua. Ila whaamata po kalame ia on maru. Fo ilea ai tā whiro I staimi ana nei. Le lei whaftai, so I fua. Ia, so I fua. Ia, o le nasa moa, manatu le ua mai a ia le tautua whaiwhaipea, ia alau lupe whaalele, ia awa lava le tau mwhai e longo puiali I lau tu whita whafonga. Iai se vaenga o le pōkalame, ia ma saunoanga fo'i, manifeta lainga, ia se tala fo'i ua pa o papa I lau whaafonga anga. Ia iei te atununga e matua whaitama oi le tātou mawhtanga. Io ma te mapuatu lau whato whala inga e mangalo ai ia se o nanga wale tonu o na whai a lau si whafonga o le taia. Fou e marte minei. Ia be iale nei ia manoe whapea tuai. Ia wale nei vai aso leo o tatu whaita waso I le kirisimasi. Nia tele le kirisimasi mana tau sang fou sa moa. Ia talo mo tatu whainga malo I ona taitai. Ia mana tua le tātou atunu, mana tua e I lātou o lo whaia pēr le mea o le whapea o lātou na whaia mea, o lātou na whaia lea mea ma lea mea. Ia o ao, a e tala no iai, whaatonu iai le mea po le ale wingo le upu o le atinae, po le development. O ai I lātou na afia uma le soifua ma le ola I le development. Tango I whamatala iai, ia no o a matatue le nei aso. Ale malama le upu development po ai funa whaia le tina eino sa mo mai le amtanga. So lono wingo o tangata e mamai la mafofau
e afuai ona na selfish mamanatu whapito ai le ai e le na o na tu lima atu o le patan e pasi mai lea pise mori ngā fu pise relate sau lesi pasi le fu ai lesi pasi fu ai lesi pasi fu ai lesi tau te feo ti uma pasi fu ai aua ne iai sisi sau fai mai a mea o matuna fai ai a mea o mea ton malena iai I am so ia fitu Yesu le tusi o Ioane evangelia a tu fai tau iai o I am 7 I ams na tatu rola ia le le mea tau Yesu le mea tau le atua le mea tau I am ele se mea tatu tatu fi nauru fa pena i o tatu fi I am foi tatu fi wa melea na chamo la vertua se fanua le fa o le tautua le si fonga le taia fou ma le lupe whaalele tatu tu e whelo i le aso taiao le aso mulu le niva i aso ia ona o ni ngaro le aso fua ia o le amata noa tuai ia ma le fionga i le ngaftasi ia fui maono vai tolo fo ia o le foi o le CEO fou o le vaenga le revenue Samoa lea ua filfilia ma pasia mai ele filfilia ele pisasi ia ua familia ina foi le kabineta ma lona i le asonfua mai le sa ia mana tu Samoa lo tu on masani tu le pa fa tai li o su a lo pa tele mo o te fa